Io e o lou maliu o leo wa sao lo toai tatou. O lou maliu o lea ua taua mio tonu inai I tatou I lana na mio tonu. O lona maliu ua mangalo mai tatou. Ia, le whatunga mātango fie. Ale au whaipese e le I maua lava se lantou CD, maupopo. Ia, ale au whaipese e le fou le whaare tu whaatasinga ia e o si ufufonga. E o toi vavai pespesenga fo ia le au angelu ele teimi ua valo ia le whanau ke riso. Ia, ore pese a ua sila fia le to tele, ai ua toi kavaina fo. A mataina ia tatou ia a mea fo I le mafuanga ua whaiele vaenga lea, mora tau sila fia. Fa malulu tu fo inisio o tau ia nau mai e tatua tau pese. Ia ai ona ua copyright uma pese. Al mafu angala na ua le vai e toi ia o le sa o finge foi le melanga ka o poloka yo le e tele ina fai mata ua afia ia tatou lives matulanga uma ia ona le na fa vitai o le na ua fa le tulafono ina ia tau fatunga. So na baula le vanoa e mafai ona fai. O le toi tau mawhai lava sia mato au whai ngā luenga wai e le mea lofa le nā le atua o le si ufonga mali. E toi cover. It's for, only for the purpose o le amatanga o le tatou pukalame. Ia ai le whai ia nisi fo ina leo MTVs mai la tau wai tau. A whai fo ila ia te au te nau e fia te talalau pese fo ilele mo le taimi mua. Pia mana ia la le sent mai ai le I whai ia tūlanga fo ia pāpui ai. Ia wa le tele au tatou le foi na tu te tau fasilia inisi taimi a tatou lives. Sia tau fe ele live le yo isi kai me fa penga poroka ongo nisi o pese o nisi o fatunga. Ia wa uma na mara mai lau pese vanga le. Ia nisi foi fa pe ia nanga la wo kar vanga le so ela ko kupe ma. Ia ai pia mana ia na pese yo me sia fa na ule o me tala to kitara. Tata le fala misa. Ia ai usu hana ma Oscar. Ia atonu e mana ia o le winga o le whamatalang whawtai I le tua si ufufonga mātangofi. Ia la ili pese le Yehova Shama. E fe lanua ia la pese o le atomu whai si e mato au whaidi le e record. E mana ia foi. E pupu ua I foi ia introduction o tanto na o le whai upua ma le tali. Ia ai umaenga. Ele leia ele fape uma mai foi mai langa na wa fo wa tau fili to live ia pe wa fa finga tale to live restrict ono to langa wa ta to ai mapese ai sitangata ai o le fa ta u fo ile ma le fa manatu mo o to le au pese ma au fa tu pese ta u ai o le mau yo se lengi umala kana those days fo ile le e te fi we tau to tongi le recording Falo leo le fisuisuia inga o le usu koe back ai umaenga ai kipi mwhao ngai lesi. Ia nei la temi, ia whai ngofia are monitor le lei online lau whatunga. Ia ua whiara vaenga lea. Ona o le whao ngai nai o nei pese nei, ma se hui pese Samoa tuai fui nai. Ia o le a whaiama a mata mea ili tatou porokalame ui o lea. Ia, ile ava tuli ma le ava whata whata e pe o le tala ia sauruanga. Fia lava le loto ma le nganga tatou te whailoa I le dei aso lima aso rona lima le dei o le masina sumaritasi o le ngangi e ali o le aso rangi o mea whapapa ngangi fo iki ngā karinga o nane fo iti nā taringa na o mea papa fo I mei o le nā mata mai lavana po Ia ai le suia leanga o le aso wha manatu lava fo ia no te sauata I te nei ni usila o le mea na. Le aia lua I lava aso o mea wha papa. Whawhitai a te au tau le tau te whawhitai maia le mato o whai pese I oe. Le whila tatou wō le. E iele o le matua le lei o le si ufongo le tangatare o Oscar. Tu watu fo I lai la ukamo misa. O le matua o le pese fo I la hana. Ma tau tiang. Ma le tuala to e tasi ala le leo le wha ai leo. O kou mangkua. To e tasi ala le leo le misi I.
toe au le leo asi. Ia. Toe a lao la ulatu e malu. Kusa koe ara kamanga. Pale ni lolea. Ia ai amata pia fere whanau mulanite. Ole mana ia le nā. Ia, o le tātou tamana le la tātou alua iama. O ai tātou pese kirisi masi matulanga ole. Ai whaptai atu whamalo. Malo le soifua manuia. Malo le unasai malo le lava papale. Alo fore whatoa. Atalo fatu le paia o Samoa o sa mau whainga e le o so au ngata. A o Samoa ia o le fue lave. Ia o Samoa o le maamau. E le se poto, e le se vave na te toe suia pe whapopo se iota o mea ua ta oto a o se alau. Ioi, ia. Ta oto ia manu watu I malai o tofinga. Fale upolu tofinga, fale upolu papa. Ia, ma fale upolu na tu ta whaitia. O le tau lea fatu a inga tausi. Ia, tauia no ua veane mo whapeato le vai. Ma lo le soifo maua, ma le lange ma. Ia afifio mai rungo le tātou purukalame. O leva na e whaatari le dei e fiafi. Ia po le hafo isi tātou whaalumanga tātou te faʻasoa au mai au vatu. Ia I tūlanga le lei, o tūlanga whaale tonu, o tūlanga whaapopoleina, o tūlanga e fiafia. Ia o nā mea uma. E maua uma I rungo le tātou purukalame le tautai. Ia a o le sini o mea uma. O le whaafitai I le tua. O lea ua tātou no foi vao manu. Ua furi fao vao mala. Ua tafi fo I tua ni mala ua to I tua apolima. O lea ua tātou se ei I le vaa o manu o le tātou tautai tasi o le tua. Ua na ia whaasopo ma whaafolou mai alo soifua. Ia mai se o so whaatau vaa. Lea ua mafua ai. O na tātou toi lau lua whasira whai. Ua e sira mai. Ia, ma uwa vai atu whainu mera e aru la veilunga o fōringa va ia o le alofa mua au tau o tātou wa li whaolo Jesu Keriso I lauso I fua ia malo wola whatawa ia, wo ma paanga ma mai o le upu le nei o le upu e vatu le fatu o wo ma paanga ma mai o e fia o e lātou te whaatalitali pei o le whaatalitaliga o timu, whaatalitali I langi. Le whaakarikalinga o le ngai porokalame I afi o aso taitasi. O koulanga alu ke whai e kuai. A whaapea o e te la vea le siosi o manga lea ma le whaalapoto lea o te whai e tuai. O le woma mai ma paanga ma mai. O e la le o te whaamaloa tuai. Whaafitaitele. O lau share, o lau like, o lau komegi, o au whaamalosi au, o lau whaafiafia, o lau whaata, o lau whaatinga au, o lau whaitalalusi. O au suanga paa. O nā mea uma, e lea whaina lea. Ai o le sili ma le tāua. O lo maua se porokalame tau te awhiwhio mai, tātou te whasoa, fofola lo tātou whala. Ia maavatu sa mātou whasoa, whaamanino, whaamalamalama. Ia pe whaangingefu wa oisi wikangaka. E tina ona manino ma malamalama. Ai whai mai ala tau. Se wa se mea uma o kou. Se wa leanga mea uma. Ia a whai la o lo manatu o porokalame ia na o wha leanga o mea uma. Ia whaafitai fo I lo whilangalo. E walanga e lea ia se mea sumali o leo langa le nei. Po o lea lo le lei e leanga I lo moresi tangata. O a fo ini au mea e te whaia e le taitai o na whaamali ei nai se loto se isi. Lala le nai a leo na whai upu ngā te whale. Pe whiu ki munga, pe whai mai ma singa a ko walanga I tawena. Manto Samoa i le e lua tātou season. O New Zealand, Australia, Amerika mai sia kong hua wha season. O tātou e lua. Ngo ka ola mai asi vanga o sui ngai kaimi. Ai no tala titi mai o vale onga. There are 2 seasons in Samoa. Sunny season and rainy season. Ia. Na o tau o munga la. Ma le vai tau o ti munga pau ngā waile inka kou maruru, manka kou vevela, manka kou kaukokongo, manka kou tautouru. Leini tātou tau whapena.
Lono winga la e afua yo na fai e to ina ma le au tala yo le tunu ma fa bela to tala e fiu le kimu e palasi le sami e le taitai o na mangalo e le ai ma se ki mungo se masinga e uma e nga e ala kofo o le sami oi le ko o wa mangalo a ko le sami karungi ki munga le ma se me fa pena tupu ai ma se me ai tatou ia e fiu fo ila le timu e to ile ele ia pe fa mai wolo vai fonga ele mali e ai vai ai sea le anga uma loa mamai ma oye mo ma toa ma e koa lo winga fa pe nan so fu ngolo tatou ia yo e so fu mo wolai o ani mea te whaia a o lau tu ua lalo a ua ne i e vai e whai. Wha au au mea le lei o lo whai. Wha au au le alofa o lo whaia. Wha au au se tautua le lei. Po ai fo ingisi e wha pisa o ai fo ingisi e whaikio, o ai fo ingisi e kekee, o ai fo ingisi la kou ke le kalia inga, it doesn't matter. Ho mea kara kamaro Dwayne Johnson, it doesn't matter to the rock. E le wingo fa metalanga lu te tala no I fa fitauli it doesn't matter na ma me uma Tasi ale me tatou te manatu e fa fia le tua na pauale na oia anga fa mailanga kala a faia ye se o ko e fia sao ma fia maua le ola e fa vau ma fia I lo kongu lo kama fa mai muli mai ia te fa maro si fo le nama le tatou fa firo I nevanga la fiafi ia fa tai fo le tau wa fa ia suki la le ngo fa ko ngafi to se sila mai ana o fa ia tu ana nafi o le ano yo suki la na fa tau e si wo epikopo ma se no fretua I MELBOURNE te lo fe mo le va no le weekend mo te feilo ia ia ke fa pela me bishop fa lute me to fa to se suti le ai ele ele ole nganga le na ai wo fa tua oh man I love ke va ai ku ngale manaya au le suti mo mo le 12 time fa malo ia te o ai man tua la kaika o we fo me ia io o we fo me ne yosuki ya ko inga we o we fo le nando fo ye to we fo me lo fusiwa o langa atoa le kalesia sa o wola e ai fusiwa ai so se tem alu me ale au travo fusiwa alu me ale lo tu fusiwa vai ka ko ola e ale o langa ko kiki na yele taimi o lo langa ma so ifuanga o te moe le fusio ai por menga le fa inge ko fara e oi taimi fo yo fa nga le o la tautua e au ona malu nga lu fa tala taimi o matu tala I Filipina ya wai le yo oi le si o ri ai ka go fo ya o manga e fe lua I le munga la sava vali ma ya ai ko se le fia o fe au tala I fusio o king pai o foi vai po o fe ale tunu winter pe vevela e faia o funa o mai le fale isi time matua e tulo e o ai so kulunga ke fa malo si pe ke aru e ke se e o vai e o tate fa tu ai tutup walo le aso e savali e o tala iku o kiki o malo waso ele ise fale te talanga mai te o pe e te tala mai fo ia te ena ele I fa auru fale inga o rua malau soa e te fo I mai lai le fale e o ai singa malo si fo ile ke kulo ke fa au le fale ta ele io se e ta ele tulo ngan wa vai ia kamala nga sa wa pala sirung o sofa io fa te avaenga masani ona fa te ala viafi fai marka kalo marsoa fa vai le aso ka nguru wa masangi vai le mo fusiwa io me te wa le ai
tu so le woto fa manatu wa ngal por kala me male to a le langa ya so le o le langa ya o masangi nge me o se lo fusiwa o yaso o lota lava lea mafau sa ye fa pe ka ika isa mo ai o le se lo fusiwa matulang fa penei ai oni winga fa kuspa ia ioi mana ye foi vai ngale o faʻasoa atu ai tusa faapea uia i lo olaga mai Samoa ia ma le ekalesia foʻi sa tapuʻi ai le ola faafetai foʻi ae o lau tau haʻu ia o le fai o lo fusiua ma lo ofikigo me uma faapena me sa fusiua it's a must faapea uia it's a biblical oe a oaʻoga foʻi lele mai le gakaimi o le leʻi malamalama kele o le mafofa ia ua pi o le vaega lana sa pi ale so akaru atalu farisa na temi angalo ko fusi o I ko viola pi wa ka wa ngalo ko nganga fa ya ai ona ai wala joy fit paina tole a makan mako loku de siaso a vai a kungar ka ka inga mengal loku de ko eri se fusi wo ya maria ya va to eri se fusi wo ai ofu foi la ngai kama foi ngale pengi o sa wrong ke kile foi ngale kama e o pi a vi mai I le ua skaidinga la wasia wa ko ofu ngale fai mer makoro o ula to be honest wa ule sa o loko ai ore makisa fai mala so o pesoli ke fai yako le ango le ku ai nga fefe au mare ku mai runga ma fai le loko le se fusi ya beno ta fai tu ai nga yo na fo ime tu tupu e tau na le lotu ke ro e o o ken ya le fefe au mo ko ngade fa hali ro no I was really concerned ele masa usau nginga ngaso so le ai o ke ro fa ku fa penga o sia o faki e fa mai fa ia le ko fe fe oh mai ano ang sabi mo le fa fi pi ano na endia ia wa fa penga re action o nganga mar fa ngoro leo o fa kula ia nga maakit kiko sayo kasi yung imong pakawia na hindi na yung maayo. Yo ko fa Filipino ko e nga fo wai fa fo mai la tola na mal fa Filipino. Lo ki fa ye. See more than 20 years ago I ke ka fa Filipino me alo fa le tu. Le la fa ri I mo fa ngo ngai si fa fa. Ai o mai. O mai le ai ma sanga kali mai no fa ngale o ia ma ko pe vivila. Ai o mai ngo wa lu to sa ili je ma to tai fa mai ia ona e wea la to le to inga ofu e fitau I matau wa unengi wa makuai mana tualanga le ke sau mai Samoa o le meale ka unha fai lo fusi wa fai lo ya o le tu fa mai le ai it's up to you it's up to you it's not a must for le ai lo e vevela makulanga uma ya o fa pe oi ya sa foi la sa foi la chako ai o le fataua ya ni te o to fa pe me se o to ye te o to fa pe mai o le to fa masani sta mo po le ai o le olanga a to wa le lava fo I se le io ai ele o le sisi o le o le sele wa tale lava fo I faile na me o masanga but etati fa fitai fo ita ona ia vano ka milanga I Amerika ka masi au ka sawingi o ka so le ofu kama millionaire vo I vai pisingisi businessman na ke vai suki ai makaukia usala lo loku ka ko suki ai su e ku pe palangi suki ia fatalo fatu ai le au fai suki ele nei manga fo I ole afiafi stemi to no mai god fara si tatou kolosi oi fa malo mo o to ngor por kalame io ya ta lo fa ma fa
keilo yatu yo to pa ia mo to sa fainga o le taiao na le la sa ma waile avanoa sua tuaisi tamaya ai se o le ngole le na keilo ma isto ina to ma to fol tato to ina fo le yutai I think was se ya po o to walo to se ya o le la na malanga tu faftaite le lava ya isi o se tato so upu le sa to mo mai so te ingala so na file na lo ma avel to ina itai ina o tau nuulan na kalone na maua tu lungo le tato proclame tau ora mai tato samarianga le fionga foi ya famuina mar fatua me pone au se talia la uto ito no fa tai for samaria sa ia fai me alo faina le se le ni o lo ito tonu ole tutusi la wa tau a to ina o fa fonga mai lan tatou donors ma tatou wa samaria nga le sa to nga le no fa tali lava se ia to ito no ai sisira mai ya o le nga fa tai le ala asau no ma ia le tama matua ya ai se e fa leo mai lungo tatou proclame se mai lo sisila mulia ku lau whakaitele ai lau whionga asiaka wauliko I ma au mai mi masia I la lo whamaleanga lei lo pufoi ia kiau ngei ma koe vai ni ma vai whakupoe le tua whamanguianga I lau whionga ma le ainga masiofo o le whalkua I whamanguianga le tua I lau whionga whakololo soifua ma le ola ma ser kako ma mau ayo ala foi mo ngai kungu ya whamanguia lava le tua I le ingi manguia I kia ue le manguia ngia whamkalanga ngau le tua si ese I manguia pa kai tele ai le ma au man mi masia le ela le me alofa man selengi wa au nga mai usongei ia kia ue bai o koi upo fa kai tele ai le fionga fa manuia le tua I yo kiu ke mafai va ka ku va mai ia manguia le tua fa pololo wola malo balosi ya mai stato patipati wa tau no le sitato wa sosoni le o I ka fiolai ya molil fa malo mal fa tai pe no fa yatu ya le wo fa o le fa tai mai ya I tato Tautai A'e o le fa tai fo I le na ya tato Samaria ngale te malama le loto manga o Samaria ne le mana o fa lola tu swafa le ngo le nganga nga fa Samaria mani tangata anga le ele mana o fa pe a me tongi le moa ule afa pe lafo fo I mai le pu pe o tala le tusi ia ai tau a fo I maono mea se fa tai er proclame ia mo I lantou sa ngalelei ma se fo I o si ungali I sa la o ina le se le ni I le to ina ia ai se le sa umai pe no fa yatu ia elima se lauta la no tau foi le fetutu na ia pe ta ule fa ingole tupe ono le tu pui nga tau te vai foi skoinga va tu foi o ngi foi vai kai mi le na male la ina le mole au ko va ile au fa pa po mu le feo ngi le la nga ya lingna pe foi le tau fa ya ma tau tu matilo pe o le tala le tama o le ala tau I nai me alofa ma tu langa me sa me tau seleni ia wai ave foi o laila malama ia ka ko fa ia ku ala kilo le au nga oi male au ia ai mo foi no so te ia tu si tato uso so upu ia me se foi le le ana to si le toilet tu me mal to ina ese me fa to foi tato pulenga Samoa le fionga ya misa pira ia tangata tino ese le tu mai ia o le tato pulele o le tato ofisa Samoa ia me se foi ia o le uso lesa
momolina ma fa o le to ina tai tatou officer sa ma so tai molia tu la fa malo ma fa te tele ia Tautuana fo ma o to a ma wele nei ava no e fa leo tu ai nei vainga ia au tu si le fia fa ma asia tu sto ina wai a vea fo i me fa penei ia ma vaenga e uma e fo i wa bo so fa ia se si le falo si ko inga ma tu langa fa pena ele va tu la pta inga ma ya fa fonga mai fo ni si le lei tu ele tu le loto le lei o to loto please ia fa ma so sonia ku si ko inga ia ile o tu langa e vai longa sa nga le mu ma tu langa fa pena ia ono tatou wa nai fa manu yanga o le ua mau atu nei tatou woman tatou paanga mi se fo tatou niso tatou sponsors mele once again fa te tele level tatou Pacifica Link ai mai se tatou ngali sa to nei tinga ia le se le ni lima se lau tala ia le na le watau au e fa manisi o ila tou sa nau mai ia pe no vetu ele tau fiai atu wa ele tua se mele le lo loto let me know tatou feu tangai ia ma fai ma tatou so upu i Samoa au tali ai le toi tonu mai o le sunga ia le atu po Godfather mana tua le asona na fisa ma fa tala no ina se fesi na automai tala na va tu foi lo sita ma ia tali lunga asona ana po ana na fi le sa fa tala no ai e se tasi o atali i mai sio ma tonu sa tu paitea ele pitonu sa tu fia ia le sa fa tala no le tali i le po na po le to na ma le la ina lunga tu te ia ia mai fa ilo u mai atu langa o mesa tupu male ave fa nga fa vale ina o nei tamaiti le mauna le no vatu e lunga le post io male ta vale le vatu lunga le tu mai la au ka vale la kiki e tu si la tu si la mai de video le na ta vale le tu mai o la au ka for pika me maka vai si ka mai kiki le fu mu male o fu ludi la o se su e lunga le keli la o tu tonu ia vai pe ale man ko fa makala ile ofi fa me ko evakula ia ku ai ku ngai vai le la po ore i tolu se fulu banga ole ofu mu le la Malaysia di ele ole ta vale ona ita maitia ma to si la tu ia ia no lo la ia yes ele o maua male o kilia le number plate ai au to te pole ole oi lo la o manino a mai loa wa nga le vatunga i lungo le mata upu le nei wa to ate le o tangata na favalea kusa wa nga le me o tupu i nei tamaiti o sio matou ai tu malo le la o mai ai lunga malea ngo no not fake pictures le o matou tala no matangata nei ia la foi la o uma faftai wala ku kilo ma identify o mama ya la to sa o le leile maula le sa vatu lunga ai le peno fa yatu wala vale post na no vatu ai lunga vatu ai ona o lo ta o to lava mo foi no so ta ila inga io o le tala tamaiti na fai mai a mesele tali ile ina o vatu hata nei matulanga o le fainga ta ia na tango identify ai o hata o le tino matulanga le urupo o mavaenga fa pena lai o ngatasi ai ale la ve fo me o fainga o pulo o tangata masikaili le aso lono winga manto mai o to wa leva nga ola le ile o langa o leva ngo faia me le so ele haru fa sama ngoala ya lu e so nga fa pia expose kele o foringa to si sila mai ele so na alu tele alu matua open on foringa fo ile lono fa mai e o i se mata no nga masia tali ile o mo ki o mala sor ngi ma so ta fa mai asiat e fai ole pula lalo fo ngale le avengo ia mai le ia fo ma so la ma fo fau e matua i tilo tele i va ingo foringa le ile a wata ina vatu e ta wonga tasi ma le tulanga le foringa le tangata no la vai ai fa fitaila o matua fa mautuina mai lo e isi tangata le fo inga pinger kanga kale i mo le plupeki ngau ke va ko lu na va ya meli mai masita male fa mai asiata e lua i e tonga unalu le ula lea le ula ko ngwa le ko e send mai male numero the same number lesa au mai ana po na ilunga o mal post na no beto ilunga lo page wa fiu we to e video alu mela nga sala ko contact ai wa fiu we to e video wale to italia to vai la ia
La na laina whaafetaitele la vana avatu ai lunga le tatou atarena. Ana po. Le anga o Samoa. Se le peo ngi usi. E le peo ingai po Australia, po Amerika. E alu se. E fiu. E lo foi no vaju la utala. O tatou na ana fia tongi atu ai lunga. Everyone knows everybody. Vai ka ko ka vale. Nga kongi ko ai lunga ka vale vele sa workati. Ole tatou, ole tangata fo ina taua mai mawhailo mai an leno vatua ia na po tau sao mai ia. Ole tangata e malama le leire ka avale lea e ngofo i vaikele. Ko iki whaasanga kongur ka avale lea. Ai sa o tele na whaavita avale le ula lea le ulpole, e tele tauna whaavita avale le siang kamale la korua. E oi. Ole ala le wingo ala ofa metalanga. O umalana ta oto atu. Ia vai tatou, le sa uma vai ke whaika o kua. Ka o keilo ore keislea. Na paua, ona lawa ta oto tur fato fala inga le a inga. E faitalia la taupe fao o le ofisa o leo. Po le ali tūlanga iai. Ia. Au te le mai loa foi la i le vaenga lea wa au te ilo Samoa. Ta ilo iai. Pe ono, pe iei se vaenga foi le ona o lea ua interest le ua avatu au tatou ia. Ya, lenga no fesilia tu tau sailia tu tonu i official leo sava. Mo tau sailia tu ia pia. Ai leo yesi fa mau ni anga wa vatu se tangi. So me la na mafu anga la. A tu inga tanga ta fa pene. Ya wo kilo fo kamange u far pui bo ai bo o far pui me fa penge. Fa tai tu ai la le totelo ila tau sa fe so ani mai. La o malia la lo le ainga. La tu ya la tau o si ainga foi ia e ola ke riso so i fu o to ina talo fai ma fa so mal tamaya yesi ole fa fitainga la e fa popo i lunga ona o nisio Samaria nga le sa o la to wanga le mai le pona po ya la le isi tala tu si atali isi ona o le fa mo nga le i tonga sa tau avi ina ia mau mai ese seleni o vai ko le video so le kausi inga ele o file all se ia kong ya e pangalia ya ua faari ai winga le popoi o le tu inga tangata fa pene ai sa ma aula se tasi tina i se leni na lafo ai i Samoa le sa dala le tamama tua ia yese o le tua o le tali ile sa fa tala no mai na po le o to si sila mai ya na o mai el to ina lisiki marceleni ia e ono se lau mona tu por seleni ia faafte le lava ia ile tina ia ana rosa fa valu mai na ausitalia masio ali ia mar pa ia la inga faafte le lava lo to wanga le anga o me foi fa penge e ka fu o fa ilo ku ia mama foi makai ka please ia na sensa o lava pa wala unga luenga o le feutangai ma kongeki anga i tangata sao ia e fia fa ilo atu ana rosa po o Samaria ia ana rosa fa ivalu masio o le o tauli maina le tama ia yese se fika ia le se leni sao to ma au ia e foi na inisia sa mbeli mai o le foi faʻasoa ma tala no atu ia pe ana fa atu wa le tu i lo loto se mele le o le mele na te fa ina ia vi ia ile tu wa fo sia ainga ai o le nawa o faʻasoa atu winga ile mata upule le sa tu la mai o le matua leanga e matua leanga o le vaenga wa na tupu e me se le kasi le lu o me fam talanga stanga tasi na matala no ana lela se no mai la tala no nga male ula le sa ye fu kuso le wa ai o isi tangata tulo o le fainga ta isi tangata ona o me fo ie you know ele manga o e kau open kele mai loa kele ka ngaka o fa vale o fa vale man tu mai a fa vale o isi ka ngaka e ye la ngona maya o to mo mai yes it's a natural thing a o nga pare po morganga ia o e ke kaulango e fa lo toro to lu pe ke fi amai lunga pe ke manga o uma o esu e ina o vatua lai lunga o ka vai lai leo mai ka ngaka even some people volunteer fi o fa masingo ngai o fo ngale se wa fo la langa e umanga va kurunga ai fi ko kuri lai o pe ngu mela nga to vai e le ulor ngaka ya ta tia na me te faia
e mia na ufa ia tu ma vatule fautuanga o te tulo ele fa pe a me te fatura o tala le a me te loa no loa tele le tamale o te mara tua fo i vai tausanga no malanga tu Samoa te mina masaniano so ani na inisio tama pepese o mai nei la tu concept o inga kongwa mo mo ina o ta o mai le ngole spatel kiliki ai lo mafo faku e ia le kanga kai fa pelo nga nickname ke bo so ngom lo nga nickname sa o lo mo I think se vai tau le lua fe se furu ono se furu fitu a o mela sa o lo ai tanga talea o ngor kanga ka sa la tu ku le ya tu me CDs o tau mo o tau le to te e familia le mele o te lo foi o la le mentioning ale ngo si tamari fo I pe o I vai moso vai moso uta le ia ile studio po pese pe o ngasa ku le CD ele ula le kuno o le mela na o mawai na o I loai na te mi ake mila ngai le po o le ururi o no le tangata o le sweet o lana tala noa he's such a sweet toka la ukala le ukifa ke po le afo ilo fia lo yanga ye ke you will fall langa o kama scammers ya oh man esa er cara les kamiking a oinga e fai agure le songa e ku rungar kamaro fa mai e kala ngoanga le ku wani au tale ni mani au me alofa na mai ele tu e ku rungar ka kai kwa kala mai ku ai lokar ngau e ki ai rungar di mar kamaro fa mai ia have tailo sungar fa ya onga o la me alofa ya wo lo ya una mai ele tu o le mele o ta o le me o le ngoi like ke uma ia o le fa perfect o ngi kala ula ia e ia te o le me alo fale na o lo ufao ni me yo luma e no mo so ilo vai ka ko ai fa ko fa mai ona o manu ia o tele ia o far pui so o ai o tele ia o me nga o mo ka ko vai ka ko ia fale o langangi le la tati tau vai tunga e fa pena winga ole a si uso le la o to mana tu le te lo foi la dan tilo mai po fese me o maka nga mai ia kia au te vai tunga tasi ala vai tu le fake page na le tara no mai ai something ia o to it sounded like that e kasi ala o fa longo mo o fa le te le wo le vano fa yer vai nga le to no le fa pui corrections o le te le usu yeah mona yo to ava lo te fa tu mona yo to o le vana nga lua le matanga nga fa pui ni usila o le foi la no ia I to no vai nga fe so ta I male intel la fa pui e to te fa longo ai kalangwanga pangka e ke fa longo ai I language fa nga male ma e mala mai o la u fa tonu atu a vatu le ora for a hit inside ele leila le tulanga fa pena o nai me alo falana le u fa popo I lungo le me alo fasilia le tu I fa sala lau e me fa ila ona o su e atu ni mata u puni me se foi kot fa e oi e ka sia la ukanango ya nge ke we fa pe ayu ke ta sia la fa longo I lo tele noa u lo matua le se me sao tasi vo ila ta fa lono u loai io la na vo u loai o vai tu lo si usole ia ai o mai lo mai stanga ta mata u mai mafai mai o I coffee o lai asiata yes that's him kanga ka kongwanga ia saulesi nga saua mari ia konga mai murfangu pa ko le ula ai tar no mai lesto ina nga ia fa ka wai lua limanga mar sfuluonga va matara no se tasi o to ina le na faʻasoa mai te au nei fa mai asia ta ai po tu ia kongas mai le ula le na sau ku le mai er kasi ia konga lua limanga a le si ia konga sfuluonga ka kongwa le mai wala va ia mau ta to te lo ai le olanga nei to inga tangata ya ai fata o to ya ile ai nga fata I foi ona o le loto o le tama ai o le mata upula pe ona o faiatu e se foi mai kot fara se uman ma fata no nga umalo le ta to maro longa fata tu fata no nga male puresili o le tato mala valele
e talo le lima join mai ai o la sili le leo la watu e fata oto e fata tia se fo i mai tatou malolonga mai al tatou fata longa o le fisili lo mafofa al fisili fala o tele nga sa o nga yo inga le ala le pule sa fai fa mata o lana nga yo inga sa fai o se nga yo inga sa o matatau o le mafu anga o la fa fisili ona o lela ua ia mauatu le tamaiti lona fali po tamaiti tusa be yes ele sona connections maname uma ele o le men nga ia langa le tato mun tai pere le moni maur ka mikiki ai onga ua happens endi or falo li mongi or fare komure le pa po mure fa se le ile lo winga te matua io mo amene lo le ya ele ura le falo li mongi le la fa mele arfisili te mana o tu watu e te mafau fau lo toi la fia fil nei ai fa se ma fo i mai ka ko malolonga o nga faʻasoa lea o le ngaio inga li mongi o ia o le faipule o le kangaka fau kulafono mana tua mai upu ia he is a public figure a lawmaker a member of the parliament o ia o kangaka e kakau o nga ia upholding ar kulafono o le fasili nga sa o langa fai unga fai o le fai unga siata ina ua umana fa matala ia i tamaiti le mea ua tula i mai maro la mafatianga ua fa valea la ua de e konga worth kolu afe kala nga uma leng fa merka miki ang po ele kere singa power mea fa mai tala lim ale ala ia ele fo mea nga kupuso which is langa ke agree o ronga kuma i langa area leo vai kele o makua mau side ko inga skai ko fa valea ai fa mai malantala ia ai vai ela kangoro o kari e fa se post lunga melia ai va kulo lusu lima kala le kiro fo ia ola vesidi o sa fa ma ko se fa unga sa ole as tangata tau si tulafono po se kangaka e kau nga ia fa mamaruinga kulafono o le fa unga sa ole sa kau fa pe o le fa unga sa o pui ka fiolai kalo fa se mai lei fa kali mai se vili leo o fisiri na ta o to yo o tafa o le ato nu le mesa tau na ia fa salu ila lor kapeka fa ale yang o yele bingola kala asalu ila lor kapeka wala ola wa sulu fa yaku kameki e ui wa fa vale la ua ai ku so le wa maua ku ia o ia or fa puli imagine bang o yese mingiska ngo folo ku ia inga lusu lima kala o lo sava ma ongi ko kupung me ngam makala wa mo ki ngo ko ngam me ngam makala ngam me ma wala nga kele la ko fa vale ngai ma ko piku me ya e lo fa so fo. Is that the best? I justify le ngā ko inga kulanga knowing o ia o le tangata e fau kulafongo o ia o le faipule e iai anga kaukonga ma mea uma whapena pe whaamanta o le mea sao sa kaunga ia whaia whai se fisosoangi ele whea koe kanga kokongi ko pele ai vili leo a mai i whai whamakaranga kuskusia ka maiki whako a umai lo lea a o ya ma leo mo mori leo waf vai ole ale me taun fai tatou marolonga a foi mai fa felo ia ka fara le o il tatou office ia masi tatou a fe po join mai le fionga de polisili o le tatou mala va lele ia tatou fa tele noanga o masina te tasi fa au le fionga tu mo vau e vile. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o a ua lawyer Samoa i nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha.
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Awa se tau whaamama a venga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whaafiso ta inoa matangi a mosa, I le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Awhisota I loa, matangi a mosa I le olu o tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Te bro wati le ua jala I titi le lima I minu te wha. Ia, ili tautua wha ua wale Blue TV mara pokala mera tauta ia e di vangara fiafi. Fifi whai loa tu, ia o le ua se e ili to ina. Whaata maa o tangata whiola uma. God, ia ni sunga ia ni a taua. Manufui, ia memory, ia ai me se foi ia o le tama matua I lunga o le prokalame, ia suma ia mtara mai au le vangara fiafi. Ia, lau sunga vai mlae kai ka prokalame ma le kako ofisa ngei, ia fape foi le sila mai mo mai Samoa I koe whaalo langi po whelava e mo mai nge foi ia e vanga, ma nge karonga. Ia, wha whera ia kore, ne ngā whiwhia ma ngā whawhakai, ka māma ki ngā mākua le tunu, ia. Senga wha whengainga, ko pa ia mo ko manu, ia, whakaro whakore, ne ngā whawhatai. O wawai a tori ila mai o tamatamai a au. Pira lewa e style loa la le upure Godfather and $1 Million Man. O le awha reo whai mai. Afa. $500,000. Ei. Soli, o ke vai o ke whakura o ko inga mama ia mama soli. Ia e lua ngā. Ei. O le keo mare, whai ia mare. Soa. Mai. Ia ifa pera uri angi kaka I mama kai $2. Nale work for mama ngei pea e. Ko whakasi nakaraka suafe. Suko ruafe. Ako sisita. Ia malo whaavitai.
So e le langi mea kau whaapipi e true story ar mea ia. Malo. Hoa me hoa. Mahero suki. Sau. O mo kwa suki kongwanga ka mo ka ko iso sui. E wa ngana ai vai o ia ili. Kongwanga. Ngo kango ngo lungo mo wa lo le li ngo so mari konga. Kui mai lo kama fa FBI. Iyo. Wa mo ko e ka ole so a makafa mai ka wingo ka suki. Iyo. Ia ka sa ngo farong mai le fam kala ngala suki wa pera fo ia wia. Ma sulua ko sanga nga makengo suki se yo la ngo sa ngei ia. Sa fo ki fa pera ku ngi mo suki. Ya sa fa mero atili so ngai ka. Se ia ka ko masinga su sa ngalenga fa ka su sa ngalenga. A fa melanka. E so suki fa ko e suki e rongo sa ma. Se va nga va fa mai le ka fa ko se suki. O me alen fa ko ka. O le me nge o le ka wo me suki. Su e nga ngalenga. Le fa lo ngia o ka mi ke wa ko fa la interview. Kilo mo ke fa sa ka mo ka o ko ki kia mo nga nga ke mi. Ko nga mo. Ka ro fa lo ti se mo mulia. E alanga fa perawa o fa ka pungi ke. O la kunga fa la ko ya protocol ka o protocol fa ka fa vai. Ka un fa suki. Ya sa fa pepo la le ma fa favor bangale wa o lo ofisa ko ke ke mo vai mo muri. E o umaka ka suki o lo vai ko clients. Ka wang fa lo suki. Pe ke le vai se client, pe ke le vai se ka pe sa ka lo ofisa ka wang suki. Pe folinga mai o i e va ko le malu o skalwanga. Ele ia vatua le ano fale o lau fe au ma lau sa vali ai ua lava le tūlanga o lula ei e momoli e tua o ia le o lula ei o lau kalangoa ai muri whaakingo le no mafofongo me meranga ringa nga popo lei maro o le lei kia po mo lau le singa me a kau le lo yo iyo se te imita to fo mai to au ili la story ala ngale wa pale mai le sa fo la o le fionga le ele fa ton sidi por fa lulungo le tatou pulengo le valili le fionga ya tu mruvao e vile o fatu e pei ona tatou mali li ai lona finengalo le afa au masina te tas maria ke melea o folofa fa talofa fa felo ya tu ia i lau fionga le pulisiri o le tatou malai valele o le to ainga o le lalolangi a Samoa. Lau fionga tu marvao, mahalo le soifua manuia. Mahalo soifua siata. Mahalo le langi mamai le naitu o le tatou ainga. Ia le ngata foi leo lau. Fionga le atau o le sa. Ese le au le leo o lua le lua ofisa fo. Faftai. Ole a sau sila mai te lopena e tau maua mai a sau noanga le fionga ia. Ia wala ngola sunga foi diskaka fia suki. Ai sa ioi. Mole mo foi na suki foi lo so ifuanga a tumunwa. Faftai ki loa si atala ai toina. Ole celebrity le mea. Ia. Ele ngata ona la ei. Ia o me ila na yona tamai a au. Ia. Ese le matango fie o te unga le toi ina le nei tu la fie o le tatou por kalame. Para tua la a fa pe te walu. Nana tatou tatara noa ia a fa pe te walu la fa te tenga foi le te ua vave vala au le tua le fisunga godfather lono winga wa o le a pasi uma mai ai meia ala so fina ngalo so te tununga lo fionga le pursidi o mena vai fa roina le mana to ta o ma o la vai atu le mafia fio le aulo le na ia mama le toina o le wefle na te lo po se me se la wa fe Samoa ia ai ile si dai ku ia e wala nga ngembe ele karngo si mari ai ke ila o mo siak e ku fa mai ya ka wa wa kasi o ka kare go fa mai go la u
Ike loa lau whaukuanga iau lua si ata malei atau. Fōhai lua mea I lua uso. Fōhai. Ele lamatia I o lua ele mona mona male ele. Eke sira fia. Ora me voi le kako ofisanga nga se anga ka ki o me yaru mo misar fane. O aulo foi la le ngofo mo producer la uvionga ko mo vao. O aulo ngi elengi afa mai disko inga elongi aulo e mai le afio aulo e. Wa laki ka ko ola ke ngule le male fanga ke male mana manga io kula fongo wanga ola ko inga I Colombia. Ekipi ako ale lima le mabanu por mama. Sa ole le ya so. Ai ke lo si ata la ka wa vai aku I tama mai aul toina. Ele manga ia pe a over male tasi. Ia. E mana ia le tasi. A lua lo peto. Le mana ia la unga fa masinonga. Ia. O te whanua ina lo whina ngalo. Olna ole tūlanga olona soifua wa sifo. Pe wane nganga ifo. Kaurong whai loa. Whaari loa. O ta lomo fia fo ila ta ita walanga ole wo pina fa mauta tu fa so ole ala tu langa ono tupu. Ia o te fa fetai lono winga ole ata vai doina lono ingo nisi mama ole avatu ila ufioma. Sino mua kuma wa nge yo ba le ke ngalo mo aulo ko ba le. Fia aulo ba le le ka te wa le ole pule ko ba le ta ga lo ise. Olela tau va vea mai ma oi ma aulo ai fio lo fo ya mi anga mo. Ya mana ia fo isi sina fa ala mata ona vaenga fo ia fa no fo le ia ro tatou tunu ma fai fo singa ponga ai malo fo ile fa do tatou walui nai mata upu amata fo io le vanga o le fiafi. Ia ono fai si tele o ofisiri au ke lo fo ia sili ako o kele au mama ma au ka fara ke fo nga o nga fisiri fia io fa di mo e o ofisiri wa o mama wa si sira mai ava i merka ka o mama ia la ufio tu mo va mana sole asiata ia sa no mai e sa ile ta fu ile e forever young alto ina e ia le pau ka le ke lore ioi au kere va ka ua kua ai sa o tatou fa so ai vai aso na tenei ia sa talinga fia longo fo i e pe o le tale mo ngai sala fai tu langa o lau sa no ngai talinga nei fa fisili na vatu ai na misi ia te au le fisili sa te ono ulu wa fisili atu ia le vai aso na tenei o le masina na tenei le ala wo manatu o le ato e amatai tatu fa talanoanga la wo fionga I le polisidi o le fisidi ia ono le tele au tangata e kau fisidi ngia fo o hangi anga va o hangi ko mai ia o fo ni fa ilonga le anga o le ia o tatu ko tele a fo ina ro ro tala no fa ilonga le anga e mo o to finga ma ia ma fa yona e fa so mai ia ni anga va fo I mani to mai ia me se a fo ia wale tu langa de ngā ruenga o lo fatu teia ma le tautua tonu so tatou atunu laufio. Ia whaftai a siata mo fisili ia e langona foi a le whataua e langona foi le popoi foi tu langa whapea le fisili ngia o le po le ale to mai ia ai tau ana whaasoa foi a wa foi se no fusi la fia le mamanu o le atunu. Ia male mea fu e malanga mai ele nei whatawa. Ia morsi la fia. O una u whanau le nu au le leile o ngau tā vai sa vai. Ia o matua o lo ta mao le leumuenga. Ia o sio tinao le ngau tā vai ma le salavalu. O au lau te matai le ainga o lo tinai ngau tā vai le suafa whaafunu. Ia au te matai le suafa le atu manvao mai le nuu lea o le tamao si o tina mai sa lavaru. Ia o le tamaititi sa va. Na o lai whai sa va I ma onga I for the primary school a ngap tā vai. Ia se ia mauai lea manoa e au le polisi o Samoa. Ia e pe o le taimi lea whato a ta
malanga e se ai malo ta ainga. Ia mo le taimi mua fui lea ua tau o ele mea ta ua pia. Ina ua maua lea manoa e a onga ai ma whauawina lea o ina i lea onga lea o le koliso Samoa. Ia mai le koliso Samoa whauawu lea ni West. Ia maua lea manoa e alua i le misiona. Wa tau wina le wala wina i le tua e ala i le tala. Ona wa o se tangata e na ola isfo le kalesia i usu keriso la upa ia waso e ngata ai. Ia, na mawale awa noa e vele misiona i Davao Philippines Mission. Ia fo i mailua, mawale awa noa e alua i scholarship i medical school i fiti. Ia pio inale na maua mai le wha i longa wha apitoa i me tau whaingo fua la au, mawai la au. Ia ma mea se wha pena awale tonga fitinga o mamano le atuno. Ia, wha ua wina fuila ia o le aonga li usa pi mo niso wha i longa o me tau pulenga. Ia o le ala le nā ua whamoni e fo i le tua ni mai tau. Nā matamele o langa whai ngā luenga le whanmai mto tua. Ma pia fo ona vea ma local pharmacist i niso private i le tau langa. Ia a o le se furu tolu nei o tau sanga talu ona vea o matangata whai ngā luenga o le malai ma lele. Se furu tau sanga o a vea ma puri sili lango lango. Ia o le a mata se furu tasi e wala wina loa i le tua e vea ma pule sili o le pulenga malai malele. Ia sa o si tangata e fia le tālonga leo le lakapi. Sa mo vila wa noe e vei masua le manu sa mo i nai tālonga. Ia e ngata fo i leo le tālonga leo le basketball. Ia mo le sila fio le matu e kālisia. E peia o le tama leo le basketball le tua i ai activities uma le ale kālisia o le taimile nei. Ia o loa vea ma director le vai fafo le kalesia i Samoa fa pea ia si o to lua o le matu finga le na o lo ia le taimile nei le kalesia o le vai fafo le kalesia io se fa manuanga o le vea i male to finga tau e fai ma vai fafo le kalesia le ngato Samoni ia o le atunu mamao fo i male Richard ai o le o sio tama ia malanga mai liu muenga e ngata foi leo la man yo sio tina e o ngata mai sa la valu i le au marina ia male au scouting foi yo le mena pie tau maua le tino scouting le ye no ka scouting ngata mau lu e foi initial matu ainga lo ta alu le wala pis mdisi ta longa malenga fa lolo malo fa la o fionga i le pursili ia bolo fionga tu manvao faʻasoa aftai tele fo i lau sosoninga mo le sunga kaut fana i le tulaga foi leo le faamarosia peorona tulaga faaleagaga i le kalisia ma ai faafetai o le ave foi lau faamalosi e toe ai faafetai tele o le lau manino au fala le ataua i le tulaga o le o tomai magavaa o le sunga pursiti. Fa malo, fa fkai. Mai foi le fa longo ku e multi talent le ia tuman bao. Nenga ka le ko le medical ia ari ko for administration a ko ko nge le fa kansu singa lo. E ke ia ku singa lo nga sapo mo singa lo. E pe ke do CEO ko ga e maro no singa lo nga fa mo ia fa fkai o le o fa fonga le ko e o sao e renga ka mo ngai a ka au mo ka mi kere la fa nga ka ko e nga ka lai ko malo a ko le kalesia te lele ta o le vala wina ai ina ua sau no le sunga le presili onda tu langa ma fa ilonga ma va nga fa pena langa ata tu tala no i fa ulunga mtanga nga io ina de ta ona ai ai fa ilonga e ta wa me ai fa tu tenga marpoto al va nga ta ua i la u mai ta watu o le tūlanga lea i louto mai i tūlanga medicines e ono mawhai ona fisosoani tele ai i le tūlanga fui le le identifying o ni whala au whasaina e sao atu tonu le tatu watunu tu salvaenga na ua luelo umafufau e lono winga o se tūlanga i te tauona upholstery ma whaamarosia i e tatu borders i tūlanga o whaingo fio la i le to mai malenga waa o le fionga i le pulisiri pe tau sao lau tala lau fionga. Ia, whaafetai.
Mo le sila fio se tasi leo priority sa le malo le vai tau le nei. Ia malu pupuia le tatou pora. Yeah, in terms of airport operations, ele me tau le health security. Pio e mafuli e se la mona fu ile. Ona o le tele o le taimi i le vai tau le nei. Le ngata o wha mai. Ia ai o tu ainga fuala au ese. Ia mo le sila fia. O le raw material ai o le methamphetamine po le aisa le se tulo. Ia o lo mau i tutono Samoa. E mawhai no whape atu o lo mau mai Samoa ingredients e manufacture ai le aisa. Wow. Aisa, ua readily available i tātou tangata. Pau le meo te lo iloa. Ia po whea lai whai. But in terms of ingredients, we have everything on island to manufacture ice. Melenganga whanua. Wow. There you go, police. There you go. Straight from the mouth of the most qualified, the person, e ai ona qualifications lenga o le malosi anga lea o le mo na tatu tamama tina matutua ina ia fa malama lunga prokalami o le malosi anga o le tomai manga va fa ai longa o le presidi o le mlava lele o tulanga taui fala awia lea ngosi ma tulanga medicines fainga mata ituina ma vainga fa pena lea la usau no mai o lai a ko ai ko kongo Samoa me ma fainga ngosi Niki afa ka fini me e te lea se si tatou faʻasoa ina inisi o vaenga ia i se isi tatou proklame ai o le a tatou toe foʻi mai ia e suʻi le matole niu auā le tulaga o le malamalamaʻaga lou tele mo pasese fegasoloaʻi ma le mamalu o si o tatou atunuu ia ai e iai le tatou episode faapitoa tulaga o le pora and security ia ma le fioga i le alipule foʻi whamole tūmurwao. A matatu ia ia whani mate whea wawa ia ma le sunga le ataua. Lau amata mai le tātou parking fee. Se furu tā lale o si tiai. Ia oni se fōio i la tau e siri lava e le o maua tele le whamani nonga mua ai mwhaiona e toi sau noa i le mafu angor si tanga. Lua. O iei se fufuanga e ono whaapipi i lani tātou meters fo i parking meters e monitor ai le vaenga lea. Ina ia tau o ngā tasi ai maritūlanga o le sfuta lale o si tia i lunga mo le tātou a kāpaka i le malai vale le whamana mole. Whaftai si ata mo le whawhisili. E se le matango fio le whawhisili a lau whitalenga si ata. I ni tula fiafi tātou whaatalatanonga. O tilo e au ia o le aunga lea mar whaamoe o whaasoa whapenei. E le ngata e wha malama ai a suinga i tutono le malai valele. E le ngata fo i leo le nofo si la fia. E le atunu whi malanga. E le ngata o tātou tangata i nei Samoa lam. E o tātou tangata fo i whi malanga i mai atunu me mau. Ua owa male sfururua tau sanga o lima tāla a le parking fee. I lo saua le i tutono le malai valele peke sau e drop off lau pasese koe aru i fafu. Sa lima tāla ai. O te whamaruru atu. E le peita to Auckland Airport, there's an area for a drop off and pick up. Hau tātou lai nei. Once e sau i tonu lau sā, tonu rumlaiva le piki sesi, pe drop off sesi e malanga. E tongi alau lima tā la the last 12 years. Ai peitai. Ua iei le ai ale pulengo malaiva lele. What's tau ono si tia? Ona o le tupele nei e mau mai le paki. E le ngata e whaonga e to extend e le kāpaka ona ua tele i a leo whai o taawali i Samoa. E le ngata fu i lea. O le maintenance, wanga facilities, ina ia le lei, le service delivery. Le wino o whaamtalanga. Ia o mai a tātou tangata mai whafu. O lai mawhai ona mātou keita inga ia needs ona o tupe ia mau mai le paki. Kei tai ua
o whaamaunia le kāpeneta marwhenga maro talu ai le increase le from 5 tala to 10 tala. I le taimila ni nei. O leo ua iai le fuafuanga le kumiti whaafoe ale ngata fo i leo le pulengo malai walili. E a maisa ma ko parking system. O le parking system la lea la mai a i bua fitalengi fo i le neia fiafio. Once e sautu tonu lau ta vale. E recognize the system lau number plate. Nono winga o le umia la na i tutonu. O le umia o te lea fo i le na o le tupu o la e tutongia. O le taimila lea la e malanga i fafu. E te aruatu la ka le number plate o lau ta vale le masini. Nga mai le masini pe fia le tupu e tutongi. Talu ona i tutonu o le vicinity o le airport. Nono winga. O tūlanga le leia. E aua le system ia le tupe. Wa o le taimile ne. Ia o le au i luma le matou fai tutoa le luma. E iei tāu o le system. E le ngata e le eise human error fu i le fai. Ia e pui e pui le staff. Ia wa o tātou o tangata o la i le taimi e manao. I te ua sasi eise se wha iunga e tango wha o ngā se tupe or kapaka. Ia sau se ori te mauai. Ia na whaati e li o e malau ngā nuenga. Ai mori 5 city. O lewa fuafuat pulenga malai wa le install le car park ticketing system. Ina e mawhai o ngā justify eisi tanga nei. Hawa le whemalanga i o tangata o tatu atu ua le ngātou Samoa nei. Ia o atu nuu mamau pe a whai malanga mai ma le ngang whaalolo. Malo whaafitai, au tai e le vaenga leo te fia na o na toi whaafisile tuan mitau puna valea. Leo to to fuanga le ase vave le ase tilo vai fu le pe o no tupu le ia wale u tatu fa si for tu sanga pe o tupu tu sanga fo le ase fu fa tau vanga le lo fio o le fu se vai tai mi o aperila me wa install ka ko system nei fa le olo e au mai le ka ko sfuta la le o ka ko parking system no winga lo to mamau lo fio lo ftelenga siata. Malo whaatai, neto? A kako e lawa i le parking fees. O le safuka ala le minimum charge nga, a whai uminga e paka o si lakura suka ala, a le whenga lana mo suka ala. Ia, whaatai, e ene mei ka o le long term parking. Long term parking ia e luas furuta la i le 24 hours. Oh, ia. No winga, a whaapela te sau, te malanga atu ni usila, e sau pakalau ta vale i le malai valele. Ia longo winga. E luas furuta la pe a 24 hours. Lono winga la fa pe a more than 48 hours te malangai. Lono winga e fast furuta la. Ia ila le apia le security. E lako mai ata vale i long term parking. Lono winga le taimia ua e foi mai. E te tau ona tongi lau fast furu po le fia le umina e malangai. Ia fatu ama whaiona tu ese lo sa ma le paka le malai valele. Ai pio le matango fiele na o kako car park ticketing system le la amai. E denga kai capture ai le drop off man pick up. Ia fa pe foi de long term park ma le nganga fa lo. Malo. Kulanga i le soifua maro ringa mari pui ngā wha mai. Oso ia. O ke masangi ngā wai ma malangako e kura wa lele sa roka kawai mo le fumigation. Foi le spray ko ngā lele. A koko ngā waenga ia kiria i se ingi wha mai o wake kong. O la se whainga fōua o le koe mai koe whainga me e pui e ia i wha mai e wako kakai o kui whafu. Awhitai, o le waenga nai patino ai le public health, po le waenga le Ministry of Health. O lo whatau nuu wā le ngā practice le taimi nei. Ma nei ai o lo whafisiri le atau le taimi au whia ngai tātou mar COVID-19. Sa whaamano sia ia le spray umau waa. E le ngata o waa a o le kako lea o mai le waa. Ia a o le taimi nei, o lo wha au pe le public health. Le lato ngā ruenga lea. Ina ia malupui a tātou tangata whemalanga. Malanga ngā whaloana. Malo whaafitai, o le tūlanga i tātou departure tax. Mole se e whaamani no mailu vanga leo le ale e se sengo tātou mai sia tunu ui o le Pacifica in terms of tātou departure tax.
Whaftai siata. O te iloa di pata tax, we are the cheapest in the region. O te whata te ingo fiti, se I whaila fiti wai la talata mai. O fiti wa rosa lau fiti le rato te pata tax. Hau tātou e ono su 5 tāla. Ua ova ma le sifuru rua tausanga o tātou ono sifuru 5. Ma tau lea fo isa wha sifuru mua. Ia nga increase la i o le 65. So that 65 were more than 12 years. Yeah, wa fai fo le review o tātou fees. Ia mo mato mai tau ai. Wa te tau na increase le kako te pata tax. E le nga o le tupelea. E le nga te wha le lei ai le maintenance o le tātou terminal o ma tātou mea tōtina. Ia le nga tau fo I leo me whai ngā ruenga e wha ngaina. Ina na approve le whai ngā maro talu ai le toru 5 tāla. Wha o popo le ono 5. Ai whai face la. Nona winga o le rua whiruoru. O le la wha o popo e le sifuru 5 tāla i le ono 5 tāla. Nona winga. O le ala valu sifuru tāla. Lua whirua fitu. Wha o popo le si sifuru tāla. Nona winga. Waiva sifuru. Ia. Lua whirua valu. Wha o popo le si sifuru tāla. Ona se lau tāla I la ia. Ona winga o le whamtalanga si atam le atau. Tausanga fōu ia January. O le a valu sifuru tāla I lau te pata tax. Lono winga. E tutongu a lau ticket. Pe o le practice le taimine le se le paying o le tax. So everything should be incorporated into the ticket. Malanga whaaloan. Ma lo fa tai na fa manino ai au nga mo to wi sa to fisiringia ia le mata upule ia le usa no manino ia le fionga le polsili se fai sa sa kala tuman bao I kako insinia balele ma experts o vai ko balele e kako saka sa mo fa piko ala o nga o fa fa ia e balele ai pa ka wo kuma ka me service Whaftaile atu. E sene mawai o le alofo le atua le atunu ne o Samoa. We have aeronautical engineer I Whaleolo. O loo whainga ruenga I le airlines. O ila atua e mai tai tuina I atu langa whapea. O la atua fu ila e whaia service o waalele. Hai le ngata fu ilea. E whai paanga maisi company mai whafu. Whata te inga o le engi usila. Ia tātou walo Samoa o ngā lua I Whaleolo. Whata se ima se tasi o pālangi mai New Zealand. Ia o loo whaia le ngā ruenga le o le siaki o waalele pe ataunu. O ila tofu ila e approvinga le worthiness o le waa. E mawhai ai ona wha au le malanga. Pe o lau whawhisiri. Ia, e le onge tangata le atua. Ia o loo telefo I le fua le alofo le atua ia to mai whapitoa. O loo mau I Whaleolo. Ia ua le whainga o ngā ruenga I le asu ma le asu. Wana ngā wharoa. o le sa faalu nisi o to consultations foi le easy go charges I think all to sanga ne tenei la stula go ye le vai nga lo fionga al pusili Paftaia siata ua mai ale process. Mai o mal process a faia fatata noanga po consultation I Upolu, Savai, ale ngata foi leo le private sector. Ia mawha matuina I le lango o tātou tangata o le sitianga lea. O le mato charge le tau o le aerodrome facility charge. O le whamomoenga o le charge lea. Ina ia mawhai o na service a tātou Aeropreach. Mawhai na whaatauni tātou Aeropreach fōu. Ale ngata foi lea. O le servicing o molia on Malai, mo sila fia. E le tau mo fia mea I o runway light. E le tau mo fia. E mana o mia I se tupe. E le ngata e whaanganga mo le maintenance o tātou equipment ma facilities uma. But at the same time, o lai e le leile compliance a tātou. Mo sila fia, e lua vai tolu o lau paketi. E alu le compliance. E alu le compliance. O la le winga o le whamatalanga. A le leile compliance in terms of safety and security. E fia foi airlines o mai operate nei Samoa. Mo le teimile nei, ua lua su fitu flights a week.
which is increase matuati le lava compared to the past years. No winga. It's the compliance. Le ala le o whamumunga le o le charge full le o le aerodrome facility charge. Le ngata o le maintenance of facility ai o le enhancing or kako compliance so se vaenga in terms of safety and security. Ina ia manu pui operations I Faleolo. Alofa tai le la wata ua le roso fitu flights a week. O ava lele ie whaonga ina tunga le tatou wa malai va lele. Lea o va lele wai SMI va lele pi fa emergency tu la tu fio e tatou. Fa tai ia ta mo fa facility. O le New Zealand, o le Tasi Airline, o le Fiji Airways, o le Tasi Airline, o le Virgin Australia, o le Tasi Airline. Ia mare quantas. O airlines umalaya. O le mo mai e tato flights e luas fitu. Ile vaiaso. Sa ile taimi sa tustausanga mai e se Tasi Airline mai Tonga. O le ringo le airline no real Tonga airline. Yeah, o taimi nei. Ia ele to mo se so ta inga. But o airline sa ia le whaungaina Faleolo. O le Air New Zealand, o le Fiji Airways, o le Virgin Australia, ia ma le Qantas Australia. Ia whaapea ma le tatou Samoa Airways, and Lafo Airways, o lo malanga mai Faleolo, ma whangali, mo America Samoa. Ma au tatou iei la vai le ina mata upu lea. O la ufisiri la ufionga. Lua su fitu flight le vai aso. O tele, o lava, pe fatusa ile operations la ufionga malau team, pe mo mia le whaupopo, e o foi lai va lele ia, o tatou le to inga tūlanga foi lele o le sese e aku load alu. Se aku tu la se mfona e faso mai o tatou mo mia le vaenga le o need ngisi flights mangisi va malanga ile ir vai aso pa ftai ole operations ai al pulengo mla vale e ele taime pikai e vole taime ka uti kleinai mo le sila fie no avion wala ta foi aso fia pio le masina le nei o tsem e fia tatou tangata e whai malanga mai ai le ngata o reunion o whai ngā matai e le ngata furopio ni lotu whapitoa a inga o le vai taimila nei e increase sa ia le passenger movement o no wingo le ale wingo le whamtala a tele le tangata e pukle flight e te tau whiono whaopopo nisi wa alele o mai e au mai o tatou tangata Peo no ta ua se tasi o tatou whiro inga mua. The more flights we have I Faleolo. O te tele fuile na o le tupi maua I te tono Faleolo. O lea fuilau expected pulengo mlai valele. The increase of flights. O no vai taimini nei o aso fia. E tele I al tangata malanga. E le ngata lenga. A ua whatuptupula ia mea o conference e kalesia. Whaatutula ia conference e Kalesia, e hosta I Samoa. Le ale now increase the passenger movement. When I talk about passenger movement, e le whaatusalia le movements in Iusila matatou mawhiti. For example, o whiti aia, the overall passenger movements a ia, it's around 1 to 2 million, 1 million to 2 million. No winga la, a whaapela e 2 miliona whaataita inga lau whai o tangata e malanga I whiti. Whaatele le lua se lau whiti. Wai ke leo le kupan malai wa lele a whiti e moa. Hao tātou. O le tātou passenger movements le iai lea e se lau iwa lima awhi a ia. No winga. E lea tai whaatusaina le tātou se lau iwa lima. I le 1 to 2 million travelers lai whaunga ina I Nandi Airport. Malanga whaaloalo. Ma lo whaftai lau fionga. Le siava lau tato iai malanga matulanga whapenei. Lau fionga le pursili. O atu nu uye tau te whelele iai mastete. Ai ele nei taimi. E mwhaina whamani noa mai. O atu nu maskeke I mwhainga kako director I sausao ai nāru I Samoa. Ia whamure mole. Whaftai o siata mo le whafisili. O le taimi a nei o kako destinations ai straight from Faleolo o Aukilani lava.
o Nandi, o Hawaii, o Brisbane. O le winga whamtalanga. Wa tele tātou Air Services Agreement o umana saini. Ai o le whawhitauri, we don't have an aircraft, a service e kako Air Service Agreement ia. E vole tātou route e arusa o i Hawaii i whia fo i Aolei. Ia ai panga. Ia le se va le mwhaia o na whatanuina le route. Au wa lewa sa iei mua. Sa malanga e le polinisia yaso la o all the way from Whaleolo to Aolei. Lono winga whapea e alu ai taunu le tātou wa alele pe o le mana ongo le tātou whainga malo. O te tauan tua reactivate ka ko rutsia. Le ngata ilea. Ia o tau whena wa aere tātou airline. I te taimile nei. E leo koe happy a New Zealand ma Australia. A waso lao tātou laiti. A tātou o New Zealand ma Australia pe ua tātou so o le larolangi. I te taimile nei. Australia and New Zealand, they are no longer the hubs. Oile were hubs. The Asian market. Whaamoemoenga, ma moonga o le pūlenga, e le ngata leor komiti whaafoe, ma le mātou minista. Lele sa o mea le wa alele mai whaleolo le Singapore, le Narita, le Thailand. Aisia, o le mawhai nga whai e le Fiji Airways. So le whesiri, o le an mea le mwhai na tātou whaia. Ai au whanongo longo le history o le airline o le Polynesia. O tātou sa ha back in the days. Aisia, sama whai ona e malanga sa o mai ai whaleolo i Niue. Malanga mai whaleolo i Cook Island. Yasola. Ai peita. O leua le leir kako infrastructure. Pa ua le ai se tātou walele. So lo o mana o le iai. As a GM for the airport. Ta tau ona iai se tātou walele. Whātau uina la tātou Air Service Agreement ia. Awa o umawhinga ngā sainia tātou Air Service Agreement mai si Arab countries. Yeah, but the problem is we don't have an aircraft to service those agreements. Wow. O le la ale vatua le tawala ngai le vala no. Ai pe la le wa talia muli mai ya no tau fisiri atu. Langa mantua le atu sa fatara no le fionga i minista o ngā ruenga fo isa ia i pa ingan tuana atu olo a fōwhitiva. Sa whakangoa ngai ka kofisa. O te whaatara no ina o le whato a fo i mai na o e saini le agreement na ma le Emirates. Ma le Singapore Airline. Le ana tā ua o le wata tala le tātou wa. Ai ngoka ngofo ako mong wao whakarikari po a wheha pena. I lo tala ma fo whapea o le whainga agreement ia o le a whelele ia ku le Emirates i Samoa. Pe whelele ia ku Singapore Airlines. Pa o le tau mai tau watu i lau silei ua lau saunoanga ai whoringa mai o le te tālanga ai ku so kako e kaunga i rewa lele o e mwhaina e whamani nonga me o sa onga nuna. Paftai, e mawhaiona tupu i tu e lua. Ai e se tātou waalele. I e mawhaiona tātou malanga i o. Ai a whapea fuila e whaise agreement na tātou airline manisi wa a pe o wa ai a Emirates. They can come to Australia and then Australia tu whaleolo. E mawhai fo. No winga, e tau na whaini tātou partnership. Le ngata Singapore Airlines ia o Emirates. E mawhai, se reise mene mwhaina whai lalo le lāne ia si atamare atau. A le mea mana o mio le lotu tele. Lotu tele whātau numinai. O mea umai mawhaina whai. Mena nganga whaaloano. Ok, whaftai. Mai kawa kulawa o vai aku bolo olo whai aoe. Awa ngā kako karonga kai mi mua. E vana oe lau malai vale le lunga lau pākeki ma whainga e riki. Wawa koe disi pākeki mālonga wa kua malai vale. O e strako i whainga kau financinga o lau expense o malai vale. Whaftai malau whafsiri ali ataua. E mwheno whapeatu. We're in good hands. We're doing all right at the moment. O le winga o lo whamtalanga. Se tā pena i le tua mea e whai le ngā winga. O lo le lei mea uma o le winga o lo whamtalanga pe le nitatu tanu ai. O lo maua tutongi. Maua o wataima la o whai ngā winga. E fwoi mari reserve le mlai wālele. E lo winga tau mai ai. O lai secure operations. Ale mlai wālele. O wanga o whai atu e leisa reserve.
ia no winga ua lua tau popole o le temine le nga tau lai e lo po le pakiki o operation ia foi le reserve lai e whaangahanga mo asoleanga malengang whaaloano. E whainga kau me puna le pake ki a kor kausanga o lo randa e lau mukanga renga. Whaaftai, o le mako revenues a lenga e nga koleki si, we talk about revenues mo mua, o le mako revenue lenga koleki the last financial year, lenga mo o le mako 2.4, is about 40 million Samoan tala. 40 million Samoan tala, o le mako profit na mauai 7 million lenga ave lola I o le mato 2.4 million i le maloe e soani i le national budget lono wing o le mato tupe whaanganga I e whaela mako operations we talk about 20 million i le tausanga e le ngata I kokongi o tangata whainga hardware and overtimes plus capital cost o mato items lapopo o lo whaatino I naine ngā duenga malenga ngā whaaloano Malo e la sa wala kwa ke la kupinga malo whaatai mana e tele tatou whaatatanoanga wa manino e malama fo le mano le tatou tunu ungi ia lo ka ko popore whapeiki u whai o akua le mwhainga whaile operations and bla vale te fia fea mai le VIP whamore mole lau a fionga e whawhewhenga access le VIP. Ai voi tangata me whaina o I le VIP. Whaia mākou ngei rei mākou mai. Kua I sa kauanga o I le VIP. Pore ane awani mātou ko ai inga me whaina mo le mamaro la tunu o le tatou VIP. Whamore mole? E pia ngā kakasa kau e whaasai le VIP. Whaftaia si ata mo le whawhasiri. O le VIP ia. So se tangata as long as you can pay. E se lauta la me whai ona e whaunga ina I le VIP. E maua le mio, maua le whanupia, maua le whanguwai, maua le mea mālosi. Ia maua I ma le whanuinu, whanusua malie. Ia e le ngata vule na. O lewa I ele fufuanga kui kikia mai e ama ku ngaruenga la iti e whai le VIP, le mele la whai le check-in. Ona mafai le ona e saua e check-in mai le VIP, ma puada koe I la wa. Wa le taimini nei. O leke check-in ai la loi o le counters le no more check-in. I ona e sauila I le VIP. In order for you e whaonga le VIP, mawhai ona e emaili mai, request mai o le aso le te malanga ai o te fia whaonga ina le VIP. Ona watu le la approval. E te malanga mai la I le VIP. O ye fo isia u whanau ta mai tai. O la toia la sosoani ia oe I lau whainga malanga e le ngata provide le meal o drinks e le ngata fwoi lea e fwoi a mātou alcohol ma meanga o brandy, gin ma mea whapena e me whai ona e whiriwhiri aia o whaataritari le taime e tu wailo lau malanga e lono winga e te latu sa o ai I le VIP le kulo board le waalele o le winga o le whamtalanga si atam le atawa. Anyone can access the VIP as long as you can pay. Ia tangu fia lava. Se lauta la per head for tangata matutua. Ia lusu lima ta la mo le whanau. I lalo le fulua tausanga. Ai ka kere o esa mai ko mau. O se lau ka la le e pay I ngā pay ko ticket. Ta la lea e pay ese lava. No whaina e sa wā pay taimile te whaimalanga mai le VIP. Ia pe watu foi ni mo se kango pe mai lau card lau o ve aku pe ai todo o visa card ia ma fai ona e pe mai le Mastercard wa me fai na invoice atu e da o fai nga duenga pe o mana e fa nga ina e ma fai fa nga e nga sau pe lau se lau ta la le I te milet sau e fa nga le VIP ma e fai malanga tu ya tu no mau after o le tūlanga le VIP whamore mole au ta wai mana siri lea mole lau telefo. E kakau onga e special o pase se fo ile le pe ke aru business class ma tūlanga whapena te whaonga ina le VIP pe mwhaiwhenga o koi matou I e tele ina o tu sa whaingo fofo I e umaro kua lo le keni o le vade. E mwhaiwhenga whaonga ile as long as e te peia se lau ta la le whamore mole. Asiata o le VIP or the invitation at the VIP is for everyone. No winga. As long as you can pay the 100 tala,
Sau I whai lau check-in, mai pua da kua I le wā. Kusala le treatment le la whai a oe le VIP. E le VIP la le treatment. O le a VVIP o rua pe a rua malanga mai. E whanga inga le VIP le rua malanga. O le a e le kasi le V, e rua V. VVIP. A rua malanga mai. E le wha pia na o tangata fui le business class. Ai o le wha muimunga le nā le iai le pulengo malai wa le lumanai. Ia au mai uma business class airlines. E check in atu I le VIP. Kusala peke le business class. Ai we e sau e fia whaunga le VIP. E mawhai lawa na e whaunga hina le VIP. Malangang whaaloanu. Te sila fia la rile atau. E umaloa le tatou whatal noanga pokalame nei tae au. Matua tumu o le VIP. Ia e ka penga mai la u feo ngar pule siri le meo le emaili le la emaili au ngai. Iyo ile VIP. Oh, ese so il vanga le ai tele emaili se ofsiri le to. E ko fia la fanga le ngor mala vale le ra ku ia. Ese mai part time. Full time. Part time la ba le ato. O si la fia ia e o fale o lo operate fast certificates. And for over to the rule part 139, which is aerodrome, rule part 140, which is aviation security, and rule part 171, which is communication, navigation, and electricity, and the rule part 172, which is air traffic services. To sala the wing all up to a fast certificate, no winger, a far vaenga technical. O lo operator le mala vale e SMI le support service le corporate ia i ma HR ia I ma finance no winga o le si meta o mo lusi la fia asiata mali ata e tolu ata to mala vale le operator at the same time o le main terminal o le regional terminal ma fangali o fangali le operator Samoa Airways e malanga I tutuila from Monday to Saturday. O le regional terminal, le operate Meleta Lafo Airways 7 days a week. A o la ila susa. O na malanga mai leo Samoa Airways operator tu I faleolo. O na ele mafai o na iai se malanga Samoa Airways I fangali. O na o le susa. Ia mai pa o fo I le aso pa I o le atua I se o tatou ala la whanga I whangali. No winga, e o lo lai la sa. So e fo I Samoa Airways se operates mai I le regional terminal I whaleolo. I lalo la o certificates ia sa utaua. O lo iai le au ground maintenance. O lo iai le au fuimu. O lo iai le au aviation security officers. O lo iai air traffic controllers. Ia o lo iai fo le au technicians o le au fai moli. Lau fai aircon, ia le ngata I leo lau kamuta. E le ngata fui le, alo I le corporate service le, I le finance, ma le HR. Ia wha pei ma le matou commercial lono winga. E whaase lau montupu, whaase lau le, whaase lau 5 se fu, lau staff. Onga 24 hours le operations. Arua malanga mai I le lumanai. Na rua mai le rua vai. Wa tele pisinisi fou I rau ele o faleolo. Aisea, o le tasi leo whamuenga o le malo ma le pulengo malai valele. For faleolo to become an airport city. O le ale winga o le whamutala. O services umala e maua ia pia. E maua umai faleolo. O le ala whain mako McDonald's ia siata ma I le la whain mako McDonald's e amakanga I se meo februari lako construction. Wow. Which is the kelea ko le McDonald's le la whai pia. O le iei fwere whanau naunga pe watu I le masino January. Matatana noa ma le ona o le KFC. Fia mai le KFC nei Samoa. O le fwere negotiation ma le Carl's Jr. O le winga o le whamtala. E tatau ona atia e whaleolo. Ona o le iai le police office, e iai le whalemai. Ia,
koe ala o ngi pisingisi uma. Wa kela rentals la wa fai. Wa ye fo le fale keke I fale olo. Delicious cakes pe alu malanga mai. Wa le koe o ia aingo tai ma anga I pia. Wa makua I le lei a le service at the delicious cake le ye. E ye fo ina I tangata I wa fa ko ai mea la ko hotels. E fia fai au tafo le awala. Aisia. O le fa muenga le o le pulenga. Ia develop fale olo. Le ngaka ia maua o mai o nanga o lo maua ia pia. Ia pia I ngā ni menga ki rua no pia iai. Ki rua le ka wori city aisa. Everything is provided to you. Ia au tafo le menga ki rua ngofo ai. O se whamuenga ngā halu maua le pulenga o mlai malele. Ia maua uma services, maua o nanga ia maua le taulanga. E maua I whale olo. Malanga whalwana? Manda ia. Ai se vai nga pila fa Sofia I lolo te fia luna lo te fia oi fale olo so te ai McDonald's mo te toyo so va le ko koisa. Ole leon mele anga ia tu mo ba mo la ko pulenga. Wai fengo fifara sa va inga mo ko fo. E la piko sa va ima pese ka langa fo le fengo fingo. Mai ole atua ana ile se tama I tu malo. O ka le atua ana ato. Fatua e ia fo isi tangata o le fata o le mandai o le vangale e isi malanga fo ia na atu ai fono tanga nganga ko a feilo I ngan malai va lele I tulanga hotels ma vanga fa pena ia to fofua to o so le va lele le siaso ko sa e le se vanga to to wan oi fo ia pia ma vanga fa pena se le mandai o fofua ngai o fata kwa se lau pa se ngi malo la va lau fioga tu man va o le wa italiano tango fa maula no le se o fa siri na no tau siri e poran ma fu anga e toi mo mi ai tatou regional terminals SMI o la ua iai whangali I mtulanga I whaftai o lela sa e a whea le whamanino ino na vaenga lea o le fisili lama whai uli tatou Brukalame o iai se fuafuanga au iluma lau fionga maripulenga mare valele e outsource nisi o ngā luenga mare valele pe a fua tu le tulanga le lei ma le developinga ai mai so le whaatupula ia o le ata o tumainga luenga mare valele e se fuafuanga aduaru iluma o le vaenga Whaftai si ata mo le fisili, e se mana I o le fisili. Si whai atu la sa utala whatai ta. I Nandi Airport, e outsource le aviation security. Le ane wingo le whamtalanga, o private companies, la whai le aviation security I Nandi Airport. Wa levanga practice e Nandi le concept lea. E le concept e ka o le free peace. E ka o le public-private partnership. Lea le wingo lea concept. E whaamalo sia le private sector. Rono winga la. E whai paanga le private sector manipulengo mlamanele I Nandi la. Wa leva ke outsource Nandi le kedo la ko essential service. Rono winga o lai work a wa lai wha a wau lava. Lai wha a wau lava. Talu ona fa vai le pura ngom lai vai le se meo le tasi iwa walu fa. E le outsourcing nga se ngā luenga na lai vai le. Ai mo luo si la fia. O le la outsource. O le wa umona. Wa tiua mako tau wa fongo le mato ground maintenance. Ma le mako cleaning. No winga. O le taimi nei o le mua e lau fai ngā luenga na lai vai le. The ground toa na lai vai le. The whole vicinity o na lai vai le. Alea la wa umanga ngafasa lauta wa fongo le mako outsource. Wa umawila na vai le malai vai le crown. I soms, e se fulu soms, no winga, e se fulu company. E tofu wale company ma le som. E moa mo le lima tausanga. No winga. E iai standards e monitor ai pawala le ngā duengan purengo malai vai le asiata mle atawa. O le monitoring. Ia le lei le whaatinoina e company nei o le wonanga. Amatu wa ai atu e le. Ia we have the authority to fire ai a mailis company. But o le la a whaataitai le outsource le la a whaataitai le kilingi ma le au ground maintenance. Si tatu wa ai after 1 year review. After 1 year review. O le facility, o lo facility mai whawhea tangata whenga ruangan mlai wale. O se tasi le o mahali e ngā purengo mlai wale le ma kompania la mau.
Ia la mawaina lea manoa e whai le ground maintenance. E wha mua tangata whainga ruenga o le malai waalele. For 2 years. Umaro le 2 years. Ia ona pure la, ia o le pure o company, pe tuli le ngā kon malai waalele. It based on performance. Everything nowadays was performance based. No winga. In order for you to lau whainga ruenga company for, tauna le rei lau whainga ruenga. Tauna e wha maoni. A o taimini nei, a wha pēr o company le la, a maua le a manoa le, wha whainga ruenga ele, e prioritize a tanga tonu malai wa lele ia, le ia le taimini nei. Wa le la outsource le vaenga le moa le vau, masasa le vau. Ia o se whamonianga hule na mo le private sector. In terms of cleaning, ese le cleaning a whainga le regional terminal, ese le cleaning a whaia whangali, ia tasi rot, ai wha cleaning company e whaia le main terminal. Ese ane me wa whaia le main terminal, e ke le terminal. A ke le se me te whaia, e le taimi, e le possibility e te le wha mauni. Le ala wa ese le public area, ese le departure area, ese le arrival area. Ia ese le kapaka. Lono winga. Ese compania la whaia ngā ruenga na mla waalele. Lono winga. Whaingo fia fo le lai kiko le area ke whaia. E whaingo fia ngā watu lau quality team, quality assurance department. Ma ai po o meet standards ia, ngā tu watu ia te o tau. E whaia ngā ruenga o le mla waalele. E wae o le nei mea o le mama. Ia. Mama nongi mama tongo fie le mlai wale o te mana tu ele quote fo le nali pe o se mau cleanliness is next to godliness ma fa lo le tau o fisiri lo tau vatu fa tai tele mana ia fo nga mau fa tai fa to fa la inga o tau fisiri atu lo fionga tu manu vao ile tatou mlai wale le I mota. O le ase mafuanga, o le ase fuafuanga o iai. Mai, mau te pisa I le malai wale ki avia. Ai te tauana fisili atu pe ai se po le afu se mafuanga a o taoto se fuafuanga. Pe whao ngā whaawau pe koe whakele, po le afu se whaenga o le aia. E mwhaina mai se whato whara inga whamunu. Whaaftai a siata ma ne atau mo whaafisiri. Ia, o le in time of HRPP, that's one of their priorities. O le fausiele o tia vea, ia petai. O ese foi la le whainga malo le watu lai mai le fast le taimile nei. Ese foi la le priorities a le whainga malo fau, le taimile nei. Ia maota masau, o lo maintain a maota masau. Le wingo le whamitana, e mawhainga le nei wa laiti. E tele ai na whaonga mai maota le whale mai. Mai ia la ko emergency cases very critical e o mai moto tua ai le mawhai ona se ai ni ba le la popoa o le whamu muinga le iai ia toi whausia ia asau o no asau e le possibility mawhainga extend the runway asau I le 3,000 meters o lai maua le awanoa me whainga ikse. O mawhira na awe le mātou tālo sanga le World Bank. O la whuila take into consideration the World Bank le mātou tālo sanga. E le ngata e mana ia sau develop ai sa vai. Awa e a whuina le o i ni tangata I o ia sau. O ne lo i se infrastructure le lake. Ai e le ngata o le ngā. O le taimile nei. We've experienced a lot of episodes of earthquakes I Whaleolo. Tele I o le mafue I Whaleolo. O vesi. Ao ina whaleanga inga le runway Whaleolo. O whea la au yeia tātou vadili. We have no option at the moment. I le fuafuanga la pia no whaiat. O le pulenga ia malai walele one of our favorite vocabulary malai walele. O le upule o le be proactive. O le proactive approach. Lono winga. E mawhai ona vea asau. Ma second runway. Nono winga iai se pe fea e tupu I Whaleolo. Ala iai asau e mawhai o ngā se iai wa alele la popo. Awa le fe malanga inga tātou takata. E mele na tupu I Vanuatu. Ina ua osole earthquake I Vanuatu mwhalanga inga le runway. Ka le koe mwhainga koe lele iai le engi usila. Aisea, they have no plan B.
E mo I e whainga tā I le vai, but it's a must, e kaunga I se plan B. Ai me se lama mea o runway. Wai ngar kasi ar kako main runway le inga o whaleolo. Ai eila se pe whea po se mea tupu I a whaleolo. Yeah, we have no other option as I say I tutuila o mai le Samoa tātou tangata. Malanga whanron. Malo, whaftai. O te roze o se vai o siri murmuri lea, ana watu le songa lea tau pe. O lo te vai atu tele na mai tangata le whafsiri lea. A tau nule waa isi taimi wha mai e siata ngare kai ko orua, kai ko okoru ka ngaka e umi mako kiu. Now, e mawhaina e tau wha manino mai a o atonu au nanga e fiko I kongu I pulenga malai wa lele au a kongu au nganga walanga au hafo ya au nanga ye le tau te ngalulu e fatasi I nge me ange wa po se me pakingo le mala ile New Zealand po se me pakingo ile soifo marolo inga por kiuke ia e ono le pe ole afafa uma I lalo malai wa lele mfaina tau fa manino malai wa nga le pe o lutu va tu tangata va se atama na ye yo le famtalanga por silima ia au isi taimi tau no toile va mo ke langi mako kiu mo ke fiu ko ku le kiu ia te lo po le taimi fa nga solo mai ai le kiu ke po atu lang fa pena e ma faina tango fa mai yo mai va nga ia fa mon mole na tai siata e sel matango fior facil o to no ai o le mlai valili pe yo no fa ia to fo tatou fa tal no anga o to na ia we deal mainly with the outbound passengers tangata ia la atu mai fa leolo o le teimi la e tau nuu mai ai. E lor pulenga o malai wa lele te tau nuu mai ai. E te tau nuu mai le immigration. O te lor le immigration le e whawhisi le tangata wa iei si teimi. I e tuai le immigration pe tola haiti fo I le au whinga anuanga. Ai ki le wa ale na se. E iei teimi whapena. E le iei la se ngā nuenga pulenga o malai wa le teimi o le arrival. Pau matanga luenga iai, o le Ministry of Health, o le Immigration, o le Customs, ia ma le Quarantine. Le wata o le Biosecurity. E le ai ma sesi o le pulenga o malai valen. E pau wale mea matu te whewhewa e le security. To look after being incidents to tonu o le area la le ta o le Custom Control Area. Ai le ise matu ngā luenga patino. E whaia I le inbound passengers. We deal mainly with the outbound passengers lo fionga asiata lo no winga. O se mta upu ta ua fo e ia matu fo no tanga e ta o le facilitation meeting with our stakeholders. E la vea ai tanga winga malawa le malo. O issues ia matu e tala no ai. Pe fa fiona improve the service. Pe fa fiona fa to tele le staff le taimi tau no mai le ia malanga po vala poa. Wa e ai le lau mai tau o tātou Samoa se au ngata te le ku le tiu se tulo ia tātou malanga tu nefa pe o ai o de tiu fide ki uso le ku wa to via o le se senga na e ta u le festi e mai foi fa manatu yama to ele ngata leo na use of the immigration na ia mafai ona to tele le staff awake we have 4 counters 80 meu Cupico foi tofu tangata mano ako avalu la immigration I tempetas ele bianga process le va e pikirako mlenga falon mana ia na o tali le vionga le li por sili ta o yo le sili fai ulea langa sa le ia le ne te o tato tau le po malafo ai me le arrival a fa bli no ngor vanga le o sa no le ayer ke le o le tipacha ke le nga o le outbound o le SMI tele na hendo le o inai mafai ai la to ai to no tato I ongo sa ipe ku ngale immigration ele ai la se ele se ma lo si anga le purenga malai vale le ko e kau va ver va nga pe to fa pe ono sa ai la te o se tanga tana la alu ai la pala vale o te le waso I te no ko sa mo ai le purenga malai vale le to was le ai fa kai mo le a mo a so ia e ka ngo nge fia to bon ba o kele lava me o mala para mai fo ia langa no fa sia ka sia sile lo ia o mai fo ia ia Mori fa malo mal fa te tele la foto sa no fai e le vanga le fe wala nga le te fa wa pe e masina te tasi a o tele se o so de fia ia le no fa ure lo fio ngai sa no ai tato to ma vai
Ia, o mole atu le whaafitai e tau tala whai am le awa ma le whaitete a siata ma le atau. E langona al whaatau wa. E langona fwoi le popo i se ngangana ua sala i le tātou tala noanga le nei e fiafi. Ai, o sa whautuanga le mamalu le atunu whi malanga ai mai. Ono le teimi nei, o le tele i o ato le lolo i whale olo. O ngā, o le whaateta inga, ua Samsonite uma ako kangaka. E tutu sa fwoi le lango ato pa ua ato malo fwoi lea. E ei le teimi e rasa ia ma le tangata ma lufu e mitilo na ainga i whafore arrive. Ma sawa le ima piki mai le ato e kukusa le ima langa ako. Ai le o sanga ako. Pea no tau e le tatou whatatanoanga taluai. O le ao nganga o le CCTV. Pea ma se furu lua cases wa pe na the last 2 months. O kangor kaka ave le ako. Ai kangu o kuri whari. E mo ia kukusa le lango le ako ma le brand o le ako. Ai le unga ia e unga le ako. No winga. Ma se whautuanga. I le au malanga mai a Sofia Fia e mau mai foi e asiasi mai no tātou atunu. Make sure vifo se mea whailonga i lau ato. E loa ai ono le temine. Ia wa aforu mai ka ngaka le Samsonite brand o ato malanga. Ka mamalo fui. Ia make sure laite i loa lau ako. Wa tele cases wa pay for all. E wa ave lesi le ato lesi. Aua. E tutusa uma ato ma brand mo whaatau e tātou tangata. Ai mole whaatata noanga. Whaftai tele mole amana ia. O te iloa. E au ngā tātou faʻasoa ai. Ia e tāo so i fo le atu numa malama le tātou process. A iei se fina ngalo fo i po se mea fia malama ai. Ia. Asi le mato website. Ia pe vili mai fo i le telefoni al pulango mlai wa lele. Lua tolu lua o tasi. A fesili mo tu manubau. Ia me fai ona tā whaasoa ai. Ai whaatai tele asiata. Ia malau a fionga le ataua. Se ese lo fia o te vai atu. O lua o so o keriso. O lua o so o keriso le nā fui tu o le tō vine o lua ngā lue ai ma tapua i ai le tu. O le teimini nei. Le ia se me sili. O le pipi ai le ai ua mea. Ia ma alofa le ia mama. Alofa i tamaiti. Ia ua mama tamaiti e tua. Iai le vai ma le nganga whaaloalo. Alofa tai lau sungan. Por siri o le tātou ma le valele. Ia po lau sunga fo i le fautu morunga. Tūlanga fo i le fiafi ma le tātou whasoa. O le whaftai e whamawina le fiafi o rau vanoa. O le nganga fo i lea nau ai mo nisi o tātou whaurulunga o nisi o tātou mitanga ruenga. Ia awa o la tau o ta oto i aile tūlanga malama ma le whaamaninoino vaenga o le whaangaio ingo o matanga ruenga ese e me se fo i o tutonu company tumo o te tatu malo ai uio lea whaafitai tele la vaile nei e fiafi mori whaamalo whaafitai fo i lau sunga ia awa alu taimi ia ua whaaluina i tūla mana ia le tatou paunga lea le ataua i tūla e wa le whakasir masinga ia ai toi whaftai atu manuia fo i tauru manga le whewhero whatu so tatou matunu ma le tatalo ia saunga le mu ma malufau ia lava singa uma tono ma lai valele so tatou matunu ia wana ia ini whale tono tupu a mura le fiafi ma te alofa atu mo lau fionga soifua manuia soifua manuia le tapu inga o toa Samoa. Ya, malo. Ya, soifua ia. Soifua. Wa mai fatar no ga le fionga i le faululunga o le malai valele le fionga ia tu manu vao faʻaofonu e vile fatu. Ia, manga ia. Rieto. Mai wa nga e kasi ngei makanga luenga kele ngakala ko ko sauka kele loa kele lopo po fe ia. O lo wikona kalwe la ka ke pisiaka ko la ko mo mai ko mo mai. Ale ese que leo lo que la gente nei ko ma ia vai fácil não limas fuluia le staff mai o vai pa que o faz milhão wow eles como im kanga ngala mana ia fofuanga fata toto mana ia por kalame malai va le wa tiri fa ya to ile fionga ile pursili ai fa tailo na fa mani no vanga te mi fo yo te ile New Zealand malai va le
e le se la e outsource te lo ngal ngal vale ia mo foi ngado ngai si e oi o le famanu yanga na le la tu lai mai o le matua te le yo ngal wenga ia e oi ke lo la iskanga ka ya la pengfiki ya la mfa ye lo nga e kausa vadi o le so misava sa le ale tu am fai lo e oi wa suka ai pa se ngalo sawa fareolo tangata le ke le nga ka wa le fenga wenga ya pia oh ele ko wor pesa ko ka fa le sa ko aru ba mo ya aru ba mo sole ngale usuma ya fa fangar fan now tatou ave tai o me nei wo levan don't fight ia o pumoni na male o putotino o leva na te tau o na tau na le na tu tatou va lele ai mo e vai ko le M McDonald's KFC o leva na tau me o leva na tau no o ya Samoa si nga sa pa ka ni po para po ko nga ko KFC Samoa ka un fai mara ba ni la ba ko ka mo ave tai ko ma nga ia wa ia claro KFC no le non batano iyo le lo te vai tu hichi fa mai o le venga me mama i ka me ki e o ia wa nga me o ko se sami o ko mama i ko musule ave i Samoa se i tofu foi tamai tia iyo o le mea le tatou o le mama i lona te ia le ua whaasasana i tamaiti se iui mai foi nei tamaiti le mea tou ui mai ei foi ma tou ai McDonald's ala po ngase o le songa fai Kentucky mai ala songa foi kasi al vai aso wala ma koe malo whaafitai o le tatou whaatatala noanga na ia ma le fionga le purisiti o le ai si tawa vai po i se simtanga ruenga i toa se roto se si i fio ka wa ngau si e o lua mare ya ana mana ia le MCO MNRE pa fia nei manai a matanga ruenga le na salasi tauna mau mai na ia vanoa ia se tatou wa whaatala noa ai ia wale tati wawa ia tu ia mana ia fo ia le tu langa lai fai mawhai mai e le tanga ruenga o leo ia ia mara media Samoa e whaftai ua matua tama wale le ia le avanoa le ia mo le to ainga mo tatou i Samoa o le mawhai fo yo ka bawa kungai e lea e lua ia i ko e anga pa ai ia tumun mau wa e pe fora ka singe me ai pa o kemo trucks ia me se foi me fa forma so la nganga ole ia como va pa pe ka nganga la i longa malama i si vai o te fai atu la o le saunoanga le sauno men nei whaururunga so se mera mo mo lei malanga urua i saunoanga nga kala mai ai le ta whaatara noanga i le ingredients e whau wai le isa mo a vai tatou iei o le mea foi la le tua tu saunoanga le tu lo le fa peta te fai atu o vela saunoanga le fionga purisiti na paua le vaenga o te le o mauti noa e le o maa o fea ngausi ai po feo Samoa la ngausi ai la fai ai lono winga anto e fa matala ina la fai ngausi Samoa e le se la kala al sui par mior pa inga nke toala Bonifacio e le se le saunoanga a toala Bonifacio na fai tono pan men ai makua ke e malosi ya le sa avea ma komisinga ai mana tua mai Samoa e le ai se qualification o longo i metau pharmacist me tulanga ia e le songa qualifications e na te so ia te ia e fa moe ia ngasu enga ma fau kuanga is a o le fionga tu manu va a tara noa pe sau no tu manu va i le melia le anga o lona malo si anga le o nga fa ilonga kongua ia o le fainga mix o meo fala au ia fa ke misi le ia fala au e va tu tono Samoa le e kausi e lo so fu wa ngase ningi kai ni ki o asi o ki fala au Samoa Wato fa fonga la Samoa inga ye masenga fai wato silsila wow e se fa vai le man nei o lungo Tautai A'e ale ataua that's a breaking news Sioki. Yes, taiao wakaunga kaiao wakaunga o tau e la newspaper. Take that. Kuai ngai CEO, kuai kanga o ko formai, kuai e fams. Ali e kakala kau. Tau sila la. Kusile o article because vai whatever armana ia. Whatever tau fituri le au kusikala ia. So
Walanga o lai yere kanga kala sa fai malonga qualifications. O longa o ia tonu e malama meia. Awa anga o ngela fesiri atu manu vao ele temi lena saua ilunga kulanga lenga tinai ia e longo fo mai ele ai ele o faua ele o fa peo walanga o me vaku fa fo manko fenga sa ngonga. O mena ele o ato me vatu fa fo malea. Saka kauang ko ka mo elo ko ke oe. Langa o lai yeri kanga kala ko kongo sa mo e iai longa fai longa fai ngome. Ala le usa ngonga ko malo. Ele ma fai langa sau kulo. Tolo with much respect ia la ko tulafono. Ele ma fai nga sau wa sesi ma fa pe mai ser kara leo. Ale to. Le sau kanga kai. Sau ai tangata lai ilo na mala anga mana tua mai fai ngore tala. O ingredients po mea e ngao si ai le methamphetamine. Por le fala au fasa inga de fai ngore e sau pi methamphetamine. O lai mau ai Samoa i fale talavai. O lai mau ai Samoa i fale kalavai ma kulanga o lai mau ai. Lono winga. Ai ai lo marka ngaka ki faua. Nga ke kango e mix. Ya, orang nga. Apero kuka. Ya, orang nga. Vai la tatou le ngo. Sa si o nga mie di la nga sa fa susu nga de. Vai o le patonua ale to. Le susu nga le na sauta fa ilo le ya ka ua. Le fo mo mai de si. Le si piso ale tasi le piso paso le wa mai tutonu. Lo no winga. Yes, e mafai nga sa mai poras. Ele kaofia nga mea. E mafai nga sau mai isi. Ai si kako sa iri pele o ko akele nga o isi sainga mai isi mau kanga o ko kongor kako aku. Karva. Ora au kuko. Ke wala ke baku o kako vai e poste le affor vai. Le kako shipment e poste le affor. A kongi mulmuli ia fa fa. O le mo kako fa kako kongi nga shipment uma. Fai ko ka fa ngale ti poste la fa ba ia o ka fon ka oska ka no ka va ko ia e shipment sa bo po ako ka fa au le fai extra le Tautuana le wa e haru ngoi nga fuala au sioki fuala le la tatu vai chole e le lo foi di o to we fai nga lu ngai far kara vai e le sia ula ki ngo mengo ngoi e ki o ali me le wa e ku so le mea o le sira vai nga e unga lu ma fuala au le un fuala au fai le isa. Le la ko vai ko i foringo i stripping i kuri. Nga se bafala au failele. Ya mo ko foi le se fala au ele ai sai ko. La ngole te vai tunga pe fa mai disi ko i pe va ve nga vale a masiro we kanga kale au no winga ku ka se fe le aru me fala au ponga ai. Ya wa foi ka ke lengo ba mele ba o Afghanistan le ship mai me vole le poppy plant le fa ile me fa penge o le mela fa wa le ase fala au ele o ese ai ko ai e monitor fo le ke le isa inga ia kala fe ngai mo ba afa mai la le fo bai nga le lua fala we o ke ngor ko por fa wa me ngai sampi wa lo fa ga fala no winga me la le te vai to isia wo to le god fara go va yo le au le ya soi so da ko vai ko ke mingi so le pi to lo wa so o ko vai ko va pi mamango toto pi se ko kai poseri wo plural wo ya wo kele ko kele ya mianga e tele o fa forma fa ku la wo yo ora ko kurkurina vengo sa oi wa se a foringa ne sa o le yo o si tanga tata te va vai tunga toro so le alo ele malo lo le ngutu le au vai fa to fenga ya la pe ko ka iskai lo no winga to fa pena skai do be ka ki ro iskai pa fa kala mo kaule ka yo ila kai mingi ai fa ko inga ara tamor matua e pi foi le fai ni vai o vai pi fair way back and forth okay longa foi vai nga le lor me sa bol me se sa le fa nga fo la nga sa pa nga fo le ka foi me foi me fai ngo fi ka ngo lo mo le lo
Ke loka fa nga police. Ta fio lai a. Ya. Fa tai le fionga le pulisiti. Whatever no mau mai le in town le ai tonu. I think last week or a week before. Sitasio tatou sauce fa tuina. Na fa be mai wa ma wa tala wa tenda ia avanoa o nisio sinia i tono matanga wenga leo o stasi fo yo nisio sui komisina wa saili wa palai nisio avanoa nisio matanga wenga. Ya ai ata fa tali a fo ile le wa ile sikai ko ka o so e mo ma ma ni usia ya ka. Ai vai si taimi e tinana mai lo sao. Ai tat makingo fo ma si ka va ya ku pe ka va ve kusi mai se si sa mo fo ile le. Ya alelo buta va ya tunga wa mai solo to tele ma lo no winga si tatou talia pe tatou matai tu ma va ya alfa fa talana na me savili which is soon to be confirmed. Ya o le tu langa na wa fa no tu ma fa pe mai o se tasi ya fia mal tabai tai le o pali efo ya me se fo yo pali Mona Lisa pe ko fa inspector sa ya ila tona wa pe yo ila to ele apala ya le tofi fa ma le tu mai sa ela tele apala le tofi komesina ona pe ya tengia mai sa tu tasiro la tu fa tu ina ma fa tu ngai to pale mai ya longo au pa longo tino. Mana tua mai foi o tangata nei na apala ia le fai le paroka le atou. Le sa to apala ia o pau longo tino Filippo. Apala ia ma le sa ave ma komisina mo ia iken kaio. Ia ai pe taila ina o mai fai nga paroka e to tu la ia fa to ile to sa mo utasi. To ave se lo iken ia longa ia ngo. Ai fa tu mawina ia ia o pau longo tino Filippo. Ya, wa mai ala na ia o mai ala ngai ko kala wa uma ngai ala ko kala ke wa ore taimi fa le tu mau le na tu pale mai ia se ia maua se fainga malo ma se maua sa o se komisina ia le ala wo mai fainga malo ma la tu fai mai ia sa ulo ina lo malo lo fa tai mo lo tu ai le to mo mia o te fa wo se mtanga ro ngo leo mana tu mai la o le tate va ia tur fa tala noanga mai o le fionga ia afabasanga. Mana tua ile i se fa maunianga na apalai afa masanga ile vainga momo. Ya. E lo no winga tangia mai o le fionga ia afa masanga sa fia ia sianga far pui. Ia tanu malala mas siana fa nau tanu malala. Ai ona o le tofinga le ua tu wata atia ia mata oto ia te ia o le acting. Mo le taimire nei fa le tu mau. O le lai fa longo tu le la tofilo inga wata oto ai mata fai se tofa. O te taulano na apalai leanga o ia le ua le ua iai pi fa le a for nga me o lo acting ai uma nga kere o apalai le la o ta o toilo ia mai tati tau fa longo tu iai se si tasi o tangata fo si nia sai le mtanga wengo le mo ia la e o to la e apalai la fo la fe nga wenga temile nei pe o le office of Silonga polea ia o la e apalai le temile nei ma wo foi fa tala ia se nga o wa mo so ira me ia ya ai mo fika ko wa mo so ia o nga sa sala sa ari agat va yo e mo fia ko le pe o pula yo e o fia wa inga nga sumadi ia fai pula ole onai motunga afala na ai tau titali pe wa ke ia fa bayo isi wa nga se ole kala oso le ai uma nga sa or kala oso ma wo fo i tanga mai fafo ya ta tonu sila ya ke pe ka se pe luga kai black fafo le wala to apalai ai va nga io fa ma vai lo mo kala fa ma vai pe fa pe ko bo se confirmation ya o se nga ka afa po kala mo ko va nga wo fa ma vai Pea mo ku mai. Ia. Wa ka singia fa baba, o le vango foi le fa baba. Tele ale mai ta fo ia. Ele te tau ona ye se vai nga fo ile le fa pe tau va ve ona tu langa malanga ise mai. Awala nga kele ha isi vai nga ia ai mesel mo ma wor kam leo sem. Tu lo. Ia la ko ma. O le a afia isu wa fo tanga nei. Ka ko mai o.
Mana tua mai la. O le tātou te ilunga o le nganga i le tūlanga o le avatu o ni leo mai fafo. Awai whapea umale la unga na toi titi ata te vai atunga tu lo wala au mai e fafo polo matau li moni ana po. I le la whaatara noang. Tu lo. Ore ia so le wa mangko kasi ngai ngo le pe o mantua i ngoia le lo mangu ia mai le mele le aisa. Ta vai atu lai foringa mangangana ia e fa pe fo bingo me a. E fa pe nga. Tautala fa le mafa e mo le mafo. Fa le mafa le ke. Vai la tatou ia. Mina nai lai no fa ia tu la utala. E fiu wa e ita mai atea. E tautau ia maupe ona ala fau. Maona matau le a palalasi mai lalo tu loua. Tatou tau si la tu ele tangata matua sta mai tamai titi tu loua. I kai. Le i tai. Se limoni. Au tau si la tu ia ua i folinga ua pise toe ina e ta upe mai folinga. Eo le hanga e whapeare e tu i tele lo o ele atunu. Ia nai vai asavali mai ole tasira tangata asavali mai sa. E sa e pe o le turou. Asavali e pe o le tavale pe o le tes. Eo, o tele lo pola sona matau tia tele io ai tu watu le tu ainga tangata o lo iai. O ia o se fai pule. E fia alifo e kai se fai ngā malo. Io, ongi kai sa moa. Oni tai e tau te mana na o. Ele fai kai. Wala sa wala nga whamkalanga. Ole, ia, prawa i fai kaunga ole mensangi. Ole, i kumano le piko i siri ngā kele i kakanga oi mo kankaleanga. Le fai pule mai e? Ia. Ngā kankaleanga ala e fai pule i kankaleanga? O mai leo la utala mala o fasiri le i ataua. A le na test vai ngā makua kofo i ngā langa leadership. Ia. O tele o mautele o fai atu a mea tau mawhai e whapipi i mai ngai ia i le ngau inga i konga le ngā whai le li le markau whavalea no e leo le nganga nena. I want to set the record straight. Ai foi sila a whai a ua whao ngā e le ula lea le whale o di mongi. E whavalea o i ngai ka maikia. Do you know why? Yeah. O lea lau kaula o mafau, you know, this is my opinion. Kei loa a le ataua. Nga pare po more rilea. Ai kusa lau whasingo kongu ar whale o le whai puli. E alu e lo whai fo se kupe pa se sawa. Awa ana o e pa se whale foi lili. Ele se kupe. Kusa o le aru le rilea mara i konga. Ale lo ngā loko foi lili. Ka lo whai ngai ka mai kia pe whawhenga o pa. Yeah, but duty of care. Duty of care as a MP. Vili leo. Le nā tonu look after kangaka ye se ibanga wa mola wala koe fo ye sa vai. Le nā tonu alu te whai atu ai. You know, kusa pēna plan, pēle i planninga ni so tanga o nei mea. E le se wha mau nianga o le mele na. Ai e le i ala fua. Le langa nga whaila ofisiri ang po ila post. Ai se a ua sa wailea kangaka ngaui i e konga. Kungua. Or kamalea, or vaikele kamalea. Lai nga keilo le iar whalilea. Ai sau tu waina i nei ta maiti mai sa vai. No winga leile mafau. Suru fai o le la warua uia mara e konga. Ai o inga le o le whanu le whai puli. No winga i lo le iai le vilia leo. Ai sa kakau i le whai puli. Vili leo le mea mua le ton fai. Alo e mori kama ki o le whanu leo. Eoi. A fai o le tangata lea le kaukala mai o ia fai ar mea meo kongu, mo fai ar mea mongi, mo fai ar mea sao. Lei le nganga vale o ke whawhekai i lau rusu lima ka langa ave ngai ka meiki langa o ka meiki o se mako i kumaro. O ke whawhekai aku a, eoe, le ngai le mawhainga o ngā ki ar mea ngā, whawhekai, but o se mea sao nganga e whai. Po o le mea sao, vili leo. Hapea, ia, malo roma i le ka lo whai ngai ka meiki. Ta lo whai. Ia, e le se o le makua kele o le au ngā oi ma le au a whao mea i ngai pi kongu. Ai ngofo mai ili. Yala mai se rua mea ai longa warua ai ngā rua usu mai sa vai. Se vai. Ai se vidi leo la ngai kakaunga avere rua maka upu lea. I lima o leo. So lea ngā fui mea se e kango e whai se i kaure le me ngio point. Asiaka o ko whai pule is a 24-hour work. Lea ro kupe maro kongi ni papen. Ni papen se ronga fese fongo fukua kongi e. Mai mopa papen kongi e kongi fongo. Ia mo konga elese 24/7 o le lawa mo wala ba ngo fe lan kau kua sin kai pu ai le foi ai sa ngi fa mai ia lawa o so foi ai fa mai
Famai pulo ko esfulua mulianga, amene esfula mulianga. Famai kerwak, famai Andrew kerwak, kusa le kala ko le. Le mila ko ifuka ka fa bele anu ole kwa lava mo ko ya fainga fange ngo po fa ko nge ngo ma le fu Samoa. O alu Andrew Samoa. Alu Samoa fa me wa e kele lo fa me ya. A foi leu te fa ya. Kele lo fa me ya fa ya siaka. Ole minga na fa ya ko fa ole minga lautal. Ola le mela tau papa yo dua ala fau nau te alu. Ola le mela wa no foi Samoa. Ole ale mafu angara lo ko foi Samoa. Angelu awa e fialu i Samoa susu i Samoa ke minga susu o ke minga wa ke le lo fai. Eu susu i Samoa wa o foi lenga fai lau kangi. Eu a foi nga fai lau kangi la le malito. Ia la ko mumu la ko mumu fai au nga la ku foi ya susu o i Samoa. Limoni. Tau fe mo limoni fa mai kero Samoa. Kwa fa mo le a ko fa invitation. Ala ku fo ma ala ko fa mo de mo loko wa ku ya sia ka Samoa. Ela wa tu fo fa e tau ka vai tu la tu fo ka vai fua ma lo to tinga ono le me o tupu ile tio le naite io ola me la fona o e fa fonga le lei ile saungoanga ale acting commissioner ora kalilea ko amusu ali monge so nga faisanga kala kulo wale la fatu nei ma fo isi kaimi a ke kelenge yang kala pe oronga ka di ilongo baila tatou le ese ato watch him yang kala nga fai kaimi o komisinga longo ole makuafia le ama ya ai baila tatou ele nga musu so nga faise kala kele na musu so na fea se tala tele ya kulo ya fo sanga e fie ya fo sanga elo kai ya fo masanga kulo a fo imana tu ole na la felo ai ma fo masanga i fa fole o imana tu mai le tu nga koi kiki ha roka e fo masanga i fa fo ole tu lo le lua felo tasi le taimi fo ile na lata tu ai na ile mana tu na uman ta ofie li o le nga amaka uman me ai mana tu le final warning le nga tu umai ai la lo mo pai ole o fale o motofono le na ave ai le tangata le na tal no mai la avatu se fulu minuti se fulu e pesu limingu ko ke ko muri ko ke ko pasi ale ai ole afa marosia lor ku la fongo o afa sanga nga fer karanga o li mongiar kanga mo ke longa mo hands behind nga pe anga le tau nu ur fai fe aule nga ku ko kudi arwa ku male o le malo o se fulu nga mingu ke se mangu e kofu ai le e kaofia e loka ai ka ke vai le male nga fai o nga fe o le mela nano uno atai na o whaalongolongo o share me tangata. Ma tua musu ai so nga whaise kala e whaaleanga ai ma whaapea e whaakengi le ingi whaakengi. Lau te whaiatu. A whaiala ua whaatau nuu ele au su ele wa ele taimile nei lai sau ngoa mai komisinga le acting commissioner i lana whaatanuanga nafi. E fia foi, koru pe wha ele menge e whaamarieinga. O lai whesiri i ai. O inga e maua e ere kali ia la ko mai fore nga ko mai la ia fari mari tou fa vale va tu pe o tonu pe o se kamai kiki ia ka ki ia longa uso longa brother in law wai o mele lo ile vale le vai la fa tu tan tu te sira fiele vai o ia tu inga faia va e nano vai at Samoa wo ko vai faia vai o mai fari mari vale mo mai misa mai misa o mai koe au mai. Eu nga sa o pe ka fa penge ngi symptoms o me ngi le ko inga i kanga. O le si me la fa vale longo le banga ri. Wa le pa mai. Ya o se furu ya molia nga le lila sauresi ya. Se fia fro sauresi foi fia. Ana ka le molia nga le o fa molia inga ya ko la fa. La nga o longo winga la fa ku longo. Ya fa kria un fai. Ni ko re mor ko nga ko ro fai molia. Ai le fa molia inga le makanga venga le leo. I mei e fa eu so ke Paula me le ngo le fifia fa mai wa molia o ai karoki longo winga fa va le su como singo le e kalie ko nga a foi lo te fai tu se ivanga na o lo e lalo under the influence o mena ona saule o lo ma fau ma o to fa fonga sa mo itala ta uma mai na ile mamalu o mota Tasi voi le vai nga
ole a tau mafai e tu lei ai to e lui ma fautua tu loa mai fa o fo ile fionga le fong fitalai ia tasi nei vaenga wa tatau na liu ai ni tulafono al parlemene me kau kala I fai e loka ai fonga nei tu ai nga wa ko se sila la samo o manga kudi mai lo au ko nga nguku ya a o ngoa ia rua o la mea ia marimongi vai tala lo au nga fai fo o la kal ko ma monimo ma vai kar ngoa ngi ko inga fai pule nga o mea valea mangutu le anga e tala no ia o to fa fonga samo ele ko e deserve ngi ko inga kanga ka me sa le lile ele deserve nga ko e alu e ta o se fai pule ia o la ma fa le ka au ali lo le ka ba le ko singa le lo I lankana le fa o tato vai la como singa o kalia se kangi le ka roki o tato avolo te vatoi ile o ie ta umaile le vai e le lo fo ni ona to fa fine to lo wa e se fa tu la utala limoni fa longo le mai ya se fa tu la utala le o le ta wa na mai se to fine le nei e fa se ma fe lo inga e la fa lo Bole vana ungang ni mai. Siau to fine le nei o fratu o fifi aku. Wale vanga ungang ni mai le wa ya jaula na numera. Wa fa o mai ya tangata. E fia feilo I mai se faise le lenga. Fa longo le mai au kadinga. E le se me o ke kau fa alo ko ya o e langa ele lo fa alo I ya Samoa. E o e te tau mita ia mai lo nga makai ele fia ngai al tao I matai. E te sau fai lalo le lau fai fafo e te le sau fai ngang makati. Tu lau wa. So fana le ala le puli. Ya ele ngi swaf mo mea mo mea fapi. Faafkai mo maua singa fasi me ke ngofo ai. Ai faafonga mai se fatula utala le ia te oi. O le wana ngani mai si o to fine. Iyo e. Au ngangi mai e fai ona faiva faafatu o le fifiaku. Se o lako e fese mai po kofi. Ma se isufi tūlanga o le whawhemanga loa ai ma wha o la ofisili o la ukali e whai kanga so upu mai e tia. Bau te leivilia, le waya unu mela. O la utala. O le asa umea o le anga I le leitangata. Ese mai le mori maua Samuelu ma le mele lenga Ai nga oia o ko whafonga la o anga mea le sau whai mai. O anga mea le na sau Nanga le mama ya te uma e tau a fea fua posi tamai o a ore tamar tangata na whanau le leia. O le ala fo ile na e ala e tau whaafonga. E o ale ngana me alofa le tua. Le anga e kaukua I makua. Mai nga o a ore leia o e roko mamaro ki ngā. E le I ko a kuli so ki ngā. E kau wha mangaro sau mea valea ngā whaki. E o whaiaku ya e. E le I to a tuli so tina. E wha mangano sau mea valea nga whai le wharkua o le isi ngā ua maliu si. Io e, te re tau watua. Na matua pū loa I lau tina ele I tonga. Walati se manu wa ele ai marfonga ele. Kuloa, se mangu wa ele ai marfonga ele. Wa whana lo uru tu loa nga ngana Samoa paku sao a yanga ia. Tala na whaiatu le to lua. Io e, le ua tu wa marora ule tau atua sia. Le mea ngang kupu ya, e lala fo ina pe te mala ya o lai mau me whai. E te ngutu le hanga. E te leiloa se vāta ngata ma se vātua oi. A o le kau ki ngā inga se ukua finge, ka lo whai. Wha maruru atu la ia I le whatua o le whawhianga inga lo se utua fine le tau mana o mai mate whailoa. O la o whautuanga, a o ai mua le ngutu o lo tuanga ne. A o ai ia ulu le leile upu le tua. A iai se si e whaaru iai lau whaukua whaafarkua. Whaukua I lo kuangangi. Ia na. Te le mai maua nisi upu e watu ia toi. Whai si au tua fine pa ma awhafonga mai fwoi whatua tu lau wa whea rwainga lea. Wa sao le mea no ulangona I lo uloto not yet. O le tua lalo la. Susu mua I ngā whaukua mua le nguku o rimongi. Ko e kau faise kiliva deliver him langa wa malaya le li le tulo wa to tuli ai lon tina e tau fa mangalo na me valea na fa ia nga e le to tuli so tina e le to tuli so tama ile o langa o asiata pito ila ititi ya lea wa fa mataina le swafa asiata lo matu ainga
mai le tu pai whaletoi anga fili o le uru matua o le ali o ainga o le asiaka ia rewa o whamangi ngok ia na e se senga na ioi te le tu pai o le asiata tu loa a o le mau wale nei o wharakoi kangu o le whangu o le malo na whanua le suri mai e le tangata le nei ia le na au o tala no atu le anga wa tau o so mai fisiringia po se tama ia le na o fai atu ia te oi o lo sua fa atao I matai ka kele kukusa fa fikai I le fai pule ngale mau kupe ioi ngai sufi so loi kangaka ma pawanga o le mea ngai alenga a o se upu fo I lo tau tala vai au tala e te leilo fai se launga te tu tu tonu o le pale mene te leilo fai se launga le teimi o le whatutonga pi te fia fa pa itau ai te leu la vale ele ase se fefe ia o tulo au o fai atu ele wo unofo uma malo au wivi ma me uma fa matala mai e tangata mai ele te mina e o ngai ma me uma o ta oto ai that's all rubbish o te le mana ia na mea a o la utari na le te mi ona o le lua fa o so tua o ele con man le lautama o pulotu na fa alia ya le o lo fa valvalea o lau tala le nana e tau sau noa mai ai. O te aruatu I Samoa. I'm telling you. Ioi. O te alatu I Samoa. When ele ai sau fe au le mele na. Ele ai lava ma sau fe au e tasi. Ele nava haenga po o hafea. Le ai au wala o fiso o ta inga le taimile nei. Lunga o re som o a umatulanga fa pena. O lai ai. Mai te le au watu fo I Samoa matulanga ai. Ele ai sa watu fa na po la na tu be ka lafi ma faingi pu lo pe o re aku au kama yo ko la lafi so watu ele na o tala no atu ia toi alu o mo ia e lo tau tala tono le parlemene o fia ni au pa inga e te le lo fa se la unga ele na e o fo ia tala vi fo I paketi mo menai le ala fo ile na wa la yo na mala o fi e le tai e songi se mingiska e te toi palasi mai ai tua, e te le songi se mingiska. Ma fua I sea, le anga e te ola fafau, e te ola fia poto. Ia le na, o le tala le na, ma le upu, le ua ufai atu wai. E le neivanga o le fiafi. Ti a le ua e nau mai fua mai fa mai o te aruatu. Ia na e oso le alau mai fa mai o te fia ai matanana tangi yo afa nga me kasira ukangi ese furu ko ukangi e ko fo mai o le kangi bale ale ato o fengi me o make sense es furu le si as furu isi ese furu isi kasi pe ala kasira ukangi ai ko la mai la e fo mai o lo a wo fa fia no wo ninga tunga wo fa fia no fa yak ko awa o a o nga upunga wa nga mai ai o a tonu ai nga upuya a foi na umano ngo fa ko kala mo se o kele fia manga o fa nga I'm tough pulo la le winga lo no te le ai se tau fa fefe po se a true story ar kala ngo asiata ngo wola e ngu nge e kodu ku lo wa sa mo ai o ke mga ori mo nya le ke kala ngo ia ile atau na ori mo nya a wone ngalo na o wola e nu ne e tolu o inga makua pe o le lionga fe ai loko o wola I salolonga o wola I lauli o wola I vaimoso lava unga ioi o wola inga o inga nga fo ai tulo o inga nga fo ai o ko ha mi ko nga ka usui o ta wa mi tonu tatou o il famsinonga na o ai ai awalava e tau te whaia ni nātara noanga tau fiti pute. Please, don't. Au te whaafetai a Yesu Keriso malana whaolatanga wa toi avea I lo loto liona wa avea matulanga o liona o le tu a ingo yuta. Lenga. Limongi ia e fesiri fo ingisi yo e fesiri fo e confirm u pulango u ke de fakua sakala ia nga na tonwa de tili to fa o tili to fa mata u mani na mea e wona ingalo
Awale me te ua e whērua e ma ke ki le lava va o awale ka fio fia kua ngai o kei mo kausonga ngai fio ai makiki. E le o whai atu whapena. O upu a ye whai atu i o tausonga nei lauri. A iaingi o kou alofa. Awangi iaingi me kukupu. Awa. Awa mai maua o kou kaimi. Awa leanga a tupu maa me uma o le tatou to i lalo le na. Leanga kau kere o kei kau le mahalosi mga mea. E we ke kau sau kau mika ia mai me kau whawhewhewhe mai a. Nau. Si kaki mua le history o le urupo o lea. Nau te te whapio kaki whaiaku alai. Au te mine nei. Pawala utala ia te oe nau wha o kulanga wa e kau wawhea. Whamai posi ta mai. Langa o pele ya ruki ngā. Wala he tau whisiringi al vaenga na. E se senga nau ta ua ia e nofo ma ia e mana malama ia. E le iko o kuli so ki ngā ia kia. O nā fo i mea e te tau au mai a. Kako wo il whamsingonga. So engi umai lunga. O nei loa ila i o tō upu nai tō te tau la lau mai ma whatu mai e tia. Ia. Wai o e fo e mo Andrew la ko ia. Andrew is a nobody. Le waka mo. Antelu o i fo le lei e whai le lei lua whai a vā nai ai. O lua o whai a vā e nei teine nai te lua na no fuai so ia te lua o la wha vale vā lea le lua mai lua misa mai lunga. Te ofo le lua le mama. E nai oso tu nei ai whasanga mai li mongi a oe la lau mai oi o la sau mena whai de pati. Au e ke kaukara i kiki ma e i oe. Upunga nga whai mai. E kakarea ma kua e le maa. A koe kiki a whamai mari mongi. Wai pisa so o mo muhala o whai a vaya. Pese le tapia a lango i fia mei or sap. Matanga. Te ofo le lua le mama. Mena lo te fatua i sole kau kere kukusa. Tau tele awa tau te no. O hau manga mea kau kere kukusa. Tasi ale mea lenta tole tusa lela uka ua. Kasi ale mafuanga. Leango o tanga tau te iloa ma tau i le atua. O le whailonga ngā kau ke ese. Wai foi lai lau sai lo ke sai aku. O ke sai aku ai upu mamaru upu fa ko inga. Te le lau pona o te le lau matua ai ka usa o kua. So ye te ruo la fa vale umi. Ma le ruo mai ma ruo faia varua vale mai lungo por kalame. Fa nga ai ma por kalame isi au vai nai. E fa vai nai o ruo mafufa. E oso mai ma vale sa ala tala tulo. Te alo fa te le isi uso ya savea fa tai ya savea na mawasita ma ya vanoa. Paua nga o le porkalame na iloa ina e tau iyo nga le tano ava wa ngofor wa kangu wa vakur kangu ava mawalunga kau keu ia oe a oe it is a value no value brother no nothing you have no value o tulanga na la tala ia oe wa uma na e sau ngutu le atunu o tusisiaki o mana ia le o mawela le se a to mana o ni tali fata mali ya le la wo fa ko kali ko benga na e sau e ngutu mai au tusisiati te se la wafe fe o fa ye saingi sasiaki la le mo mia la lewa ai si mai la wa ai si mai fa nga tanga tole HRPP to vai o to yo vai tunga o to share e page le HRPP fo nga le fa vai o Samoa o vai o le share so mai tanga to wo tele e oi o mai ia nisi o tanga tole HRPP tu lo wa ai lo vale yo ana to inga me e fai lo ngutu le anga ma lo ngutu pua nga lo i fo le au mai fo HRPP e le o tanga tau mo le HRPP ngutu le anga e oi ale la do mana na e fai le lo fia popoto ma le lo fa so sidi ma fa mo lunga na utia le e do tango fia mana na o ele na o mo foi na fa ya tu le tala wa uma no fa le ina le vaenga le a taua a e loa o lava lau kanga i se lau mongkupu afe pe e se fia se konga sa o ele se ko a e lolo in konga milionga ia ukanga fully lo e fa kau fa leanga fully lo e fa defamation o awe ona upuna no fa tua a e loa o lava ukanga e ko kongi ia loia makua fa sanga lo e matua ma ese me folo ko fa lo ye me upu ula me upu kau fai kau pungi ele mele wa ga ya ki oe ya la oso fai kara faku fai kara fasio kangaka ngake
ai te tau e te fai ni upu ia o tala le e tau o fisiri le ele ula si e te ula ni upu ia na toe whanau sau whanau ia e te ula ni na upu wa ai le valea ina mafia fia tau te ula ni upu ia e te la lau tangata fa mai na toe whanau wai lona la fafine lona nis ma lona nephew ma lona ai o ma enga ua mauat kuri mangu ai fa akanga aka fa mai o au karo e ke ula inga mea se sa o ali ale iyo o matua upside down na to inga mafofo fa pene ya le na la o fa yatu le tala le na so ye ia to ifo fa nga mai la pisi le tama o le su e solo le ngoi tupea iyo o pulo tulaya yo pulo to fa no ta fa ye tala na ya o le mafu o pa wa e to inga tanga to fa pene uyo le ya malulu fa malulu vai yo to fi ngalo Samoa to fa fonga mai fo ile nei fiafi ya e hal taimi e tali malu le au e fo ile taimi e la ngonai ioe ua ulu wa le lama matula e lo se si lai tu ai asa tia lo ma fisiringia fa mai posi tama ile nei ma vai e upu mai le nei manuki matule ya nala wo fa yatu wa o le tamar tangata ai le ito tuli se utina isa o mea valea na fai ai talofa e te whealu wai fua a ua matua i la lau whealu wai e te whealu wai e ua tala noa uma ile i e tonga e o al tangata e onga i e konganga ngai pulo wai keilo uma ai se ofo se ko se uri fa pulo wai kinga ai se ofo se e tonga e te maua se e tonga e te ofo i atu le au fa papomu i e konga o ku fa valea tangata e fa singo e lo fa iyo ya Samoa fa malulu atu le to fa fonga mo le vanga le fiafi ya ele o director la utala isua fa ya no ta uatu ilunga e o se nganga fo e a o ina tautu fa ya ngala wa la u fa longo mai ala i loa si ona to fine e tau mafai mai se ma feilo inga ya langa o fai vai o to fa fine le ya tau I've got nothing against la fionga fa tu fa fonga mai fo to fino limoni le wa tau lo numero na fa o mai le fanonga ai sa o no fo mo ma fo langa wa le o stanga tai pa moso o inga me la ya no fo mo ma fo mo manatu po le altu langa ya lenga o a ueta wa upu le ya ka wa mamulu lo up o ke fa ya ku lo wa uma o okay e taunga ta tele up a o me anela nei te o watu on o le vale le tūlanga o lo wava o le frekua o e langa o ke fai kua fingi ai me anela wa uma e nganga fai aku sa ukala ai o so mai lo kua ngange koe fai mei ia na fa felia le nala wa ufa leo inatu ia le na wa ufa leo inatu nga fa marulu i lo finangalo ai se tau na e alu mua se koe fa aulu ye se upu le kua wa ele ila kamaia ele o ngang koe ka kalo ai nangol kala le mak fa au e ye si ku ai nga mionga ele ila ngi ka kalo ai deliverance ia pe fa va foi vai ai ia ale ai lo vai vela yo vai vela si me na me fe ia ai o le aso whanau lea e whai o tuai tatou a porkalami e wanga le fiafi o le aso whanau o le tina ia akene se Yuli Kyle wishing the happiest birthday to our beautiful mum, the main lady of our family. You're the heart that keeps us all together, the one who always brings love, laughter, and light wherever you go. Thank you for everything you do and for the endless care you show us all. You truly have a special place in our hearts. With so much love from your beautiful girls and family, Trista and Stephen Paul, Paro, and the kids, Brenna, Leonara, and Lito Natalia and Marcus and the kids, Dandrel, Yvette, and Teddy Red, and of course your favorite and youngest child, Jacaranda. So Jacaranda. May God bless you with good health, happiness, and peace from many
for many more years to come. We love you always, and Mom, please don't overstress today. We don't need your blood pressure going up. Ya, manu ya telelo wa se soifua. To fine por tina ke nese yuli kao fa manu le tua fa bobo to mama lo fa anga makot fa dan ni vanga fiafi. Ya, male tato fa mana tua tu. Oi, o le faso malima te usanga o le fa tua se uso ya se mani to filau. Le ka fu ile ka peisi o le I kai le fa so ya ukala I kai Manhattan. Oh yeah. Se uso leva fo ia so tasi nei tangata malama le fo I oi ia umoro o langa le sa ia happy 45th birthday ia isi au pule ia le fritua ia sulu sa mo te fila mo le tele la tonga fa so le fanga mai siau mana mea e to tasi na o ia e to tasi sia mani to fila ia te ro foi o mo le telo fa anga tu sa mau Manhattan band ia mo la songa male tatou fa manatu ia te fu tatou program ta ia vatu tatou fia le MELBOURNE. We'll see you this weekend. Ko mai MELBOURNE ka ko viva ka ko fia fa te a joy ma tatou ta penai I le tapu inga o le toa Samoa soul outali soul out kwa singi soul out ta longa to ai mawala me tia fo ele te tape na mai MELBOURNE te alu me tamata ta longa sini fa tau so mi tia fo le toa ma fa tau so mi tia fo o le Tautai A'e e la uma va tu lunga ya wodi ia le umo moe ai le ro me na ai te mawai na adapt te fia na I fa moe ma le sunga ya Mr. Falai Bolivian rhythm le tatou fa ili ya mai se DJ Nox tele tatou fa longa o le manu malo ina foi I le afiafi wa kai ready o ruari e mo wala alu le kilo ai le lo ka ko kala fia e tatou wa offer to Samoa vai fio da ul jet fadia ya ai ole vai so fo ya e fa il tatou fia I naya o St Mary's I Sydney ala lo atu fa ngoni vai so suli mo fo ya le na tonu aso sumar lima tatou Sydney aso sumar lima ya tatou te vai tatou I Sydney ya aso valai le sui kai ka po kala be so valai na wa watu ia le tatou tulanga tonu na tatou ofuna va ai le wodi ma wa tatou lima sutala I le mitiafu ia ai varus furu le champa to Samoa ia me fo tatou mitiafu Tautai A'e moro special na wa te ia o le tatou por kalame ile so freile e amanta ile tu lai lua ile New Zealand time lo no talo stofi o le Australia e amata tatou por kalame ile ta o le lua ya until then fa te mo le fiafi le ataua asiata misa ma Oscar to fa sifo